Le everlasting praise mai MELBOURNE au se talia. Male pesele na Yehova shama e te le tu ua. Yehova saloma o le tua o lo ufile mu. Yehova nisi o le tua o le manu malo. A o Yehova Rafa fa afetai wa o malolo. Wa fia ai se o peselea. Awa foi la e o Sofia ai langona lele e o Sofia ai malosi o le loto, malosi o le tino atoa ma le mafufau. Wa fa mana tu mai le nei fatunga. Ele aya se isi e kali o ka komanga. Yehova I rai o iana te au maia. E mafuanga au mai onga ua o tatou mananao. Ma if you're to ask and he shall receive. Knock and it shall be open. Seek and he shall find. O le lana na le nuta fia te I te le nei whatunga. Whaftai fo I Elena tusia. Pe wha Samoa ina fo I pe a whai se pese no mai se pese wha Britania. A o wha matalatala ina la o faalupenga ma no foanga na feilo a iaile atua ma le tangata po ana au auna. Mafuaio na failoa nei no foanga. El Shaddai ua o manuia. Adonai lo wali o le atua o Yehova o lo wali. Yeah. You know, sikenu Yehova sikenu o ia o le amiotonu. O le tatou te le lalolangi o le tausailinga o le ami o tonu, o le foi tatou te le lalolangi o le whenū mia I o mea. Ai ele ai ma se whaafita uli lalo le lale nei. E le mafai o na maua se tali mai a fionga le tua. Pe maua uma fo I le tali I le soifuanga o Yesu Keriso maana a oa onga. Maua umaya. Nā vai. Awa be o nai te mativa I te le tango lima. Kuli vai I le akua. Kali mai, fa mai, Yehova I rai. Awa be wa pole lo loto. Wa le mautonu lo mafau. Wa whememea I langona. Yehova, Shalom. Wana o ia e mawai le file mu. Eyo. Awa a e la ku fale o lesi kanga kai kausa I le file mu a la ku a kiri kalali ai la maka. Awa foi la ngol so fuanga nei. E te le fia lo I le tama le ainga po le tina le ainga po le fanau po o mantua po o I lava ke ia le e so la ku I le se fa. Fa ke ani ni volo ma fa mo fa ai va tu fa fonga la duru. A o la ua tunga le na e le mawai se file mu a na o le matua tiri tala li ai o me e tele tu mo e ke aru aku I oe o la nga o le au lama ai ke la ku o pengisingi le mea whakarikari mai ai e mafua o na tātou tele o tapa ia Yehova o ia o Yehova o le file mu a va be o ia te oe le fefe Fa'afefe mai le lalolangi ma fa'atiata mai. Wa le mautonu ai ma e nofo le iai fa mai o le atua rohi. O le atua rohi po Yehova rohi. Fa mai o ia o le leo mamoe. Nga vai kako ia. Dalo fale le dei vanga o le viafi. Ia wala fa'afonga maua. Fa malo si au foi mo oe. A fa pe foi wa alu foi wa tau ngalo ia oe wale iso fa tua wale iso fa moe. Wana o mea le wa lua fea ngai. Wana o vaenga e tau wa una fesilingia I oe. Pe o ia ia se tua walanga wo o mea ngai kangaka. E saputu loa le tele o fa fita uli te ia le o fesili le tua o fe oe. Are you really there? Esau. E tele loa whawhitau lima me te tupu te ia le nei ofisili le tuai e mo I e oe. Ai whamaya fionga le tua o ingai ke mawhauwhau ai
Yehova po o le atua o Adonai. Fa mai o oea o lo wali. Ai awhai fo i wangalo o na e manatua lea Jehovah Elohim. O ia o le atua foa foa. E rei masesi ngā e whai kause kala anganga ngofo foa foa sanga yala lo langi. Ta ilo i wha matalanga fo i e o tala tuu matala o le vavau mana me o mawha pena. Aina o le tasi a le tusi e le tala anga na whai ai e le atua le langi ma le lalo langi ma me uma. O lona suafa fo i o le atua foa foa. Arkus pa ia, pa talo fa lea ia te oile nei vanga o le fiafi. Ia o nei vai ngā e wha mausali e le ngata mo e moa e mafuafo ino utango faʻasoa atu. Ona o vahenga fo i nei Samoa. O le fo i kake kau mafai e fai ma wha mahalo si au ngā ia te au fo i mala usaha valinga. Awa e feololo maa makamai meo ili le nae pisi atu ma fiti atu ia te oe. Nai lo le ano le pea alale sa. Ioi. Atonu o tama i mea ngai felele ia kuia oe moni tama i one. Tama i pefu. Ia o isi kangaka ke le nga felele ia kuroka ma i pefu ke ia le ua wha maa vai. Ke ia le ua furitua. Te ia le wha mai o le kari au ngai mea uma. O le koe peka i le olanga kuai vai. Leiti oa whai mai a fio ngā le tua. E le ai se mea fou i lalo le la. Le ai lava ma se mea fou wa. E le se. Ai whai mai mafio ngā le tua o le tala le apostolo Paulo. Ai e mafai la o ngā maua le mea fou. Ai ngā o le kangaka ngā faua e le tua whamai a o se ua ia ke riso. O le tangata fou ia. O le tele o le neiso i fuanga ma le lalo langi le neima me o lo tumu ai Samoa ele atunu pele. O le wha malosi. O le si tangata e nāna alu e whai ngāru e ngā. Ma uar ka avale fou. E ngā ngāru e whai ngāru e ngā i a fou mea umor vai ngā. Whare fou. Ofu fou. E riska ka ale ofu si ofu fou ele alu le loko. Ele alu fo i vala aulia, ele alu i me alu ye. Ale of ele tangata fa pena ale ai se ofu fou, o se aloa, o se ofu kingo, o se pulekasi, o se dress fou. Ele ma fai na alu ni me alu ye. O le tausinio ngā, le tausinio iai o mea uma, it's all for the look. Ai le ai lava mangi mea fa pengi o ka uma ye kusi pa ia. E apia mai ai le upu fou. Ai tasi a la le meha le ta ulu tusi pa ia mai. A o se ua ia ke riso. O le tangata fou. Whaauta ua mawai mea tuai ua whaafou ina mea uma. Ai ke rola ukala. O le whainga tai ana i loa o le tangata fou lo lava a inga. O le kako whakalo whare aruaku. O tangata pito sili ana le teritonu ia te oe, o lo lava a inga. Leiti oa whai mai a fio ngā le tua. E le mamalu se pelo feta i lona lava nuu. E le naka ua unga, le lantau bau. E le mamalu se pelo feta i longa ngu, maafua isea. E maafua mai mea. Le anga ai eise si e mua i loa lo wolanga. E whainga kāfo inga lako karikonguinga lo wolanga. O lo lava a inga. Awa foi la a e whai atu nei i lo a inga. A e whai atu nei i lo a inga. Wa sui lo wolanga. Wa ule toe inu pia. Wa ule toe ai marijuana. Wa ule toe ai aisa. Wa ule toe ai cocaine. Wa ule toe ai toothpaste. O wa uma. E ke fiu e ke kaula unga whapenga. E tasi ale mea lai mawhau wailo lava a inga matanga tolu a inga. Oh. Ia la e whai mai a o lea. Tu sa lai mawhau lea last year. Ta ia before. Pauana o le mea lai mawhau wai o le tuanai. O le kuangai. Eoi. Ala foi ngā la inga vai inga whaawhinga ka i de koi inga o Paulo.
na whaafinga daya paulo le misiona wa vatu e o tofia yo ia e le atua. E ke koe fo ia e ke koe kala i e nga e whaasaua ia. Mena na whainga daya paulo ngā mea. E whai fo i o lou o langa suia. Ai o lou saungi. E ke koe alu e koe convince. Ma to e tau watu i tangata na e whaaleanga mea soro. Ma kou whaaleanga mea whaakasi. Ua o leto e tangata tuai, ua o tangata fau. E ke whiu e ke kau vai aku. Ai o tangata mua anga makuale karikongua. O wa ainga. Yes. Awa voi la e te aru watu ai wha mga kuma i ero uso makuarua i ngunga rwasoreng. Pore, pore kausanga renga ki angi. Pore lua kausanga. A e whai atu ai le nao. Ai tala noa mai le pifoa. O le whainga kāre ngā. Ai ringi mea fōngi o mea kukupur kuspa ia. E oi. A fo ela kura poskolo paulo ai whamai kangaka. Ai ele oi e alea ngā. Ele oi e alea ngā e ia ile kaiminga. Tangata vale ina ile misi o ngā le fo ile leo seke whango. Ele oi ele ngā ama ia whai unga e whasioki e kangaka ngā. Vai. Na pāwana o le mea e mawhau whau makiro kiro ele lalo langiringi. Lalo fo inga atato wo i meolo o tutupu. E ta ua tuloa o lea ya. E ta ua tuloa e lea. E mua fa ele o ia langa o le natura o le sa o le silo makua ia langa o le kau ki le lalo langi kau ki le o i lunga o le heaven. A o lo fifianga. O fionga le tuai le se fa mai. A o se wa ya ke riso o le tangata fou. Fa auta wa mavai mea tuai. Fa fowina mea uma. Pa wane me ke popole ai. Ingange i le fia mai le atua iau mea ngai whai. Tulou. O lau wha malo le nā ma lau wha talo wha. Ioi. O le te leo mea tātou te whaia le nei taimi tau te whaia to impress others. O le kele ia. O le soifuanga le nei te vai wha manatu mai a pikifu. Aua e ke so ngā whaia le mea le rangarai kirikiro mai. Aua e ke so ngā whaia le mea le kirikiro mai. Aua e te so ona tautala le mea. Aua, ngā le aua. Ai sa unga le aua. E aua. O ngā o le wha fefe le vai mai e tangata. A o le fesili tūtasi. Ai wha fefe le sila mai a le atua. Wha fefe langa sila whangaki. O isi ka komu fa penga. Asia ta fai fa lela wa mio. E au nga e ka ua. E ka ua le nga e kele nga ka ua ku e la wa mio. E kele nga ka ua ku e la wa mio. Ia au me fa. Mar to nga tangata. A o le winga o la fa matalanga. A wani fa vai ina tatou. Ona o lo tuana. Aua. Awangi fa vai inga o ono lo tuana. Pa wale tangata tātou te popole nei te iwa le fia mai. O le atua. Ia ai le wha pia fwoi la te whai atua me e te wha pulu sala lau ma tātou so o nā lua i le ai. O le winga o le wha matalanga. A e loa ai o eia o lo o seki mea uma. O lau sa valinga o le mea le nana o e ama le atua si la fia wha tā lofa atua. Feoi o le tala le lei. Ka avitai le tō whatu ai ngatau si. E le mawhai o na mātou. E le lavala mātou wha avitai atu. A walanga e le whaingo fio tō whaiva. A so longa le leile fō launga e kau whaangalo kangaka kere siango. Au na le tua malala tō ngā ruenga. Maria ia. The nature o le olanga. A so longa le leile mas mof me u mamalangi le leile. E se aseaka ko mga kuanga i whaiwhi au. Wa foi langa le ubata fia uma wa claim mal tangata ia lona le lei. Ai nga o nga luki ai puava. Po le afo se me o le atu la i le atunu. Ai va ai la a fe foi fe au. A fe ia foi fe au. O ke o fo foi ngia o nga le tu le langa o ka ku. Le langa ai as mofi me uma va mai disi do makua. Ma so longa le lei. E se ata to mana tua nei fai au mau au na le tua. Ai pa wan me la o enjoy kanga wa me myself and I. Anga o le ai ya o le.
ai o le whaafitai mo o tau whio i o le tala le lei ma lo i o tau whaiva whaafitai fo i le tau tatalo whaafitai ana pongi whaafitai le lau ngai no le upu whaafitai fo i lo tau wanga le lei whaalumanga whaaleanganga ia o wā o la tau whaamanatu ma la tau tau longolongo e tupu ai pēle whaatuatua e tupu ai le whaamoe moe ma e a tili ai ona maua lunga le ono sai ono sai popua ngā ia a wā o lo tātou tau whetuli ia mo tātou sāva vali ma tā momo e le nei soifuanga e na o le atua na te sila fia lou tae au ma lou tae au tau tele lo ato a po le ale fufuanga tomorrow mioi wa foi tau tele mara malama pe kau ke ulia o makai au ia ai fa taina i le loto feoio le tala le lei ma lo le no sai ma lo le lava papali ia so wa verne fainga ta tamama tina ma tutua pa io Samoa ainga mo lantu tama o tama foi mo lantu ainga tupu ainga nofo ainga papam ainga te faifa ia fatu lo le tusinga tu mo mapule o itu au malantu ainga le tai mo va fono ti ia me se foi so mo vai fanua fo mai tulangi sa ole msale mo le lo niu na sa lua tama no telem fatu er motu au va o toto ia ma upu ya de oele mo tu sa fata lofa o fo lo fatu asiata te fia fese o fata lofa e le fainga malo America Samoa nanga o te loa mauti noa o lo mai mo mai le totele fa te tele le mori mai nga fo yo fa maruanga mai motofono moto sui ya mai se fo yo moto lua ya ila u fionga e le fonfitelai ya mai se fo i o le sui fonfitelai pa ia ma walunga o le bale men o le kapeneta mo le bale mene America Samoa fa te yatu ya mai se fo te afe mai fo i le mota ya le senate la u fionga le prestene ya sui prestene ai mai se sui te tasi ba sui ma maruma fa malo atu asiata malo le tau tapua inga malo fo i fai o le faiva le tau fo i motu o fianga ya o le uso lava o le uso tu ofe ya Samoa sifo ata lo fatu le fainga malo Samoa lo fionga ile au malu le malo tuto tasio Samoa ata lo fatu la fionga balo masiofo sui o le fono sui tofia mai se fo i le e fatu po tama ainga mo tau masiofo fata lo fatu Tautai A'e faiva fo i o le ne yaso ia ai nga tai lea ia o lo fionga ile li pa le mia malo fritua ya o tatou mafuta i fo i lau fanua lanu lau ava o ame o yo o ni usila nei ko seri Amerika ni ia o te roa ia o ia i fo i le fa yo e fa solsolonga o tulanga o le toi fa fo sia o le malosi ia i lo ao fa talo fatu i lo fionga i le ipare ma le fainga malanga mamalu ia ai le ngata ilea fa talo fa sui pale ma le kapeneta i Samoa minista minista langolango fa malo fa yo le faiva fa ululunga matanga ruenga malo au fainga ruenga malo Tautai A'e yo tu faiva afe atu tatu porkolame patia mo fa talo fatu malo fa yo le faiva yo tu tiute la u fionga fonga fitalai ia ai mai so le sui fonga fitalai fa lo tusi o le bale mene por moto fono Samoa ma sui ma mo le bale mene malo a fua i la o mau Tautai A'e o tu faiva fo yo le nei fiafi lango le uka ko kai mi fa kasi longo winga ia o mana fo inga ruenga le nei fiafi o atu fonga le fam sinonga fionga le fam sili prestine o fam sinonga fro swafa ia be se fo i le senga o fam sino ia la u fionga le faululunga o fam sinonga ia be se fo i ia o lo tau fo i au fainga ruenga ba malo lava le fatotoa malo le ngalulue malo fa yo le faiva ya ma do wa fe mai ya ma do New Zealand America Australia ma tu no mai fafo fa le tu no lo to tu fa le tu no lo to so fu au ona fa tele ya tele yo tatou wa faʻasoa lelei mo tatou faʻasoa mananaia ai si tatou wa fe atu e le faʻasilasilaga taua le si tatou amata mai ai ia o le faʻasilasilaga lea mai le tatou
foi le fono fofoutua ia le atu ina turunga le tatou fa'asisilanga lea o le afaia le fono fa'a le tausaga a le fono faufautua a Samoa i Aukilani i le asogafua o le aso malōlō le Labour Day da o le iva i le daea o le aso lusu ma le fitu le o ke topa na o le fa'asisilanga la le taua mo so o se Samoa tamā tina matai le matai falitua tausi talavou o loo fia ai i le mafutanga le fono faufutua o se amatanga fou le tūlanga o le tatou fono lea ta le winga o le whamatalanga o le ato e fili tānganga umai tofi ioe o le ato e whaatūlanga le iai ia e tusai o se tuua lalo na mai le whainga malo a fionga fo i le palemia me se fo i o le kapenete i Samoa ina ia au whakatasi i tatou malava o le malo fou o tūla i mai e alo ia fo i le leo o tatou tangata me se ai ni usira nei tatou fo au gilani tu lo fo i le lo Wellington e la toma ai mo tatou langa o le to ainga lea o le to ainga leo Samoa o tatou nei au gilani o le mele te talo tuai le fionga de te fono ma le laulau o le fono faufautua Samoa i Aukilani o i lava so o se Samoa e fia awai maua fo i sana leo e mai se fo i o se tua lalo ia ma fili tanganga e fia tautua fo i le laulau wa o le atu e fai e fili ngā tofi o le iva i le taeao o le aso ngafua asau nei aso lua sumarfitu Oktopa o le a whaatau nui nai ia le tatou fono lea so o sesi lava tatala lea vanoa mo so o se tangata Samoa e tia fio mai tala au mai ai tatou te nuti mea manongi fatasi ma toe fili le tofa sa ili fo i ni tofi ia onisi ia e taita ia le tatou maftanga ia ina ia mafai ona wa u malava vaenga i to ai tau nuu ma le tofa mai Samoa ia e fionga le palemia ma le whainga malo ia olo o maupopo Samoa i Aukilani nei ia address na utu ina tu fale o Samoa i le asongafua o se whaasisilanga taua lea tu inatu o le isi whaasisilanga tu inatu whaasisilanga lea mai i ngā ngaifo le vau i le tonu ue e le tau fisiringia lo whaasirumanga a wā e antoa i le tātou nuu mamalu mapa ia o sātuala ma le tama sātuala o sua fai ngā malona ni ula sā, na whaalupe o sua e au le whanga. Ai ole ma o putonu fo i lea o nā whanua. Ma ona tua whawhine o fuatino ma mele ngā le nuu na sao tama itai i ai sā tuala. Ai ale whaumui nā o le tupu fia na mā vai i ai le ta whai whao whanoti. Ia aputi o tolo ula e fo i ane maia i a ana. Le ainga o lona ta mā o tu i a ana whaumui nā le ta mā o whanoti. Malona muangu tutia e fai matama le ainga whaalangilangi e tua ia sa tuala e tausi e le urumuenga. O mamalu nata te wha melo ma tala sapi ai ia Samoa ma le vasaranoa. Alo matama whana ue o le tātou nuu o le mātou whaatala ulatu lea i le ava tele te tauai ina ia tātou lango whaatasi a wāse manuia ma le wha moe o si o tātou nuu. Se nia le dei wha moe e le taitai fono, to au pepe, moana, whapea ainga ma tāpa au, ma le mamalu lo tātou nuu ngā ngai fo le vau i Aukilani nei. Whawhetai. Ia, tātou atu marolonga, foi mai. Whawheloa ai songa, ia le atau e runga proclament ne whiawhi. O fufu ina sa Falefatu. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta Evile, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia Evile mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Falefatu, Faʻasoa, Samoa, Tonga i Okilani, New Zealand, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mo iloa o lua tasi, malu o noiva, malu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele i a te oe. Whaafiso ta iloa matangi a mosa i le mō pain o lua tasi, malu o noiva, malu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu te wina i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie mo le la le lei au le lei. Whawhiso te iloa matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe ma inga uma i New Zealand. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Ia, taimi ora wajile o joy lusu minuto de janle o le tula e lima ile tautua whaawau ale. Blue Wave TV ma proklame o Tautai A'e. Tale lima mawar tatou fiso ta inga i Samoa ma le whaaululunga o le malai lele. Le fionga i antu Tumanuvao Evile Falefatu. Ai o te whiwhia e whaatalofa ma whaafei loai. Ia, ele. To ino. Godfather. Sunga le a taua manufui. Lunga proklame le devanga o la fiafi o mea mtele mai a sumia. Fifi foi fele o kilo sunga kai programa ya mas foi mai mo mai Samoa ya kulanga mo lunga po fe lava mo mai ya le mo fa fele ka ya o ko le mai ya nga sing fa pa ya ko war ko mai mo mai matisi le mai fu le foka o mai maro so fu ari Yeah. Chief. Chief of Papua New Guinea. The Council of Papua New Guinea. Chief. Yeah, lena. Be mana ya ukififia ka manga chief. Matai. Oi. Manga ya lan ngai iyo. Yeah, okay. Ngai manga ya o ya Godfather. Fa Falefatu fo ile devanga o le fiafi malo. Vai ko i o lifo o tatou officer phone o tatou movie ia o mo wa camera. Ngai mo wai. Mo ai ngai fa ko ngai la. Ngai mo ka kai e. Matua lang ayo. Ke feo il pongsa. Mano foi. Ama ni yaso. O ia aftai. O fo e feo sangi da wo ka komer kai au ya. So nga o ma o mas kamo.
Ia fo e ke mo ke ro kra ro ko fisa. Ia, ia mena mo le lu va ve. Tino pe ni mena lu fa va ve o fu ale la ke mo lu afi mai ai. Ora ko fis para ngi da sai mi fo le o ka come. Ia le ya para ngi. Io le fa le ka. Te le o fa va ve me fa na ti mai fu mai si ta lu le. Ma ngai ka ko fisa o ki ki ko so le no le ya ko il farki fanga. Ole coffee to go for ya. Coffee to go for Coffee club. Coffee club. Mal Nando's. So mal kapaka. Ia. Tele me kiria. Tu so le ale to ma wai si ta ma foi le fa mai o lai fe ma fe ana in coffee me o le mo. Ma ngai mo fa fo. Ma ro ka ko pule mo le pule nga fo le. Sai dingo le fo ngo fa le ya kusara ka ko fa kasi ma TV1 ma TV3 ma TV9 ka ko levo fa kasi levo fa kasi ya fa tai fo ile ile fionga le pule fu mono ya ai me se fo ya o le tele a le lango suo fo ya me se o tatu fo ya o me pa anga ya malo fa tai fo tu tapo inga ya me se fo lango suo e tatu proclame especially tatu sponsors sa le ya wa o ila to fo ile wa ma fu ona ma wai le anga i luma male anu lu mo tatou o na ka male tautua le Blue Wave TV ka sauri pe o makanga nga ku me ari pe o kale masangi nga le wo wa misia fo i kasi ka ko camera le wo ya ole te fa mna tu le tatou barbecue fundraising le fa mo le la tu fo dumba fa mo le ole fundraising le mo le aso to na neila kamale wa live antauna oka se menu mas sila ma moi pork chops moa sausage beef chop suey fry egg vegetable salad and potato salad I are extra lafo e male creamy mussels ia male tamale ole oka io e sukara io ai lua se fulu le tau o le plate open il se fulu le tau address le na pick up by male tatou waso le solufu male lima io ai sili ona e tango e vili le numero asina o lua tasi lua li matasi ono fitu favalu e oka iloa nga onga kahar se fulu e kulo yo Browns Road i Monrewa ia o le tatou papakiu le na ia e toe faatalitali le tatou taalonga le la faasao le toa Samoa tatou taalonga matonga konga sili lai bebe sir ka longa na tonu lava ia talo fale mo Falefatu ia ele totele ia o le tatou wa paanga mai mo ma share tatou proclame ni manga o le fiafi o le famalo fia awina tu i le tatou au soka mo le uru taimi ua meika i le tatou team Samoa le under 17 le FIFA World Cup. Congratulations. Matautia le la asanga wo ia isi tatou au tamaitai. O le toi la mala ufa malo tamaitai ia Margaret fanga sui. O le alo sitasi o toto o sio matolo mua lupe foi vo es. Ia le sunga fo ile uso ia lolo masio no fale tu afata. Ia o sio la lo tamaitai la le ka alo le aula. Le tamaitai ia Margaret fanga sui. Ia oro mombole tolo faanga o sio tamama sio tina. Ia mai se foi. Fa malo atu le touta alonga. Ia ua matati ale nei tau sanga. Ora o saufanga e tonu tatou team for the first time. Yo akura le si level ku lunga ko le si class ya wa magai ba ku ma wile ka ko aule development team ya le na tonu ya fa pe fo le te mai mo mai lunga por kala me au le yelo walo le ya ona o matele ma o ma sua for le totele se va ngata ma ya Margaret ya fa malo atu fo ya te oile matua le utapo inga ya me se fo ile lo atu ta mafana ele ai se fa mo nga fa pe a me tau te champing mai le langa ole FIFA le langi atu o ka tau le foto a u fale i le sokale international ai ole fia nga o tatou sao mo taimi mo o lo taimi le o tatou ya ave le tatou lango mo le tapo inga ya o lo faiva alo matama fa na o si o tatou o tunu ya
au tatou ia ta'alonga tatele me i ta issues o tali ele join mai le fionga di fa'ululunga o le malai va'alele i Samoa. E maua le tūlanga o le tau mawhainga tamaitai i so se ta'alonga le tatou atunu ule. Ia. Ia wafo e ringi porki ke fai ai. Mai le lei ala ko la e focus lava le ka longa ma e ringi ngau sapi o ka ko. Ai this foi me ia o se ka longa fo de low developer ia i kama kai. O ma ke ki de fe lo ku lo ma ke ka ko ngi kama. Ya masera soka wa mai soka wa de ko ke ringi si soka Samoa. Sai ka ko soka kama sai ya so ai mo ko nga soka sa fai kapu e po ris kama si sa fai. Ya fa kai o le fo ya ma le mai la le fo nga fitu Samoa. Ma ka ki. Mana ia ma ia o le upomoni. O le ia e pine ai le tau o le melea o le mix lea e whatau fo leo tu tamawhanau mai fafo. Ia. E kaua. A wone o tatou wha moe tele lava na i o tatou locals. E mo mia le watu. Ia, mix ai le. Io, ia mo wale paleni. Ia watu langa o ta'alonga ma mori wha malo. O le mana i o le liki la tau o lo o fia o lo o mawhaina whatanga i lalo tulafono. Ia. Le fewa yo kamaka e mawhainga ka aro ken karu ngei e ka alo le kausanga fau i le toa. Fio la e whapenga la ka pi por 7 sa. E matua musu a le uni e toi te tala le whaita toa na. A wai le toi mawhaia i se au al Pasifika. Ia, a se kulanga le whapere. Ona kula vai lunga pule, ngai finga winga ngei me. Ia, mana iyo o me siringa nga whainkai e kia o le kele o kamakalingi e le mwhainga piki e Australia mungu si le whaonga umakama. So, ia kia ola ia whai wha mo pele piki ngo aunga. Umalo. A mai kamana ko whaonga i kako au. E tele, e saore le ia, a te tala mai fuila le avanoa, ai mo mia fuile le lei o le pulenga. Ia. Tato pulenga i Samoa. Ia le lei tupe maua nei tama. Le lei faʻasoa ina o le seleni ia walanga o ngei o po. E ka ua loko ngu le ataua. O le pomone taua. Ai siri atu o na taua. Le kausinga o lo ainga maroru mangai. I lau taleni. Ia. A mese lau kongi kope ka aro kaimi. O lau ngaruenga lea. Ia. Na mafua na le maai le penkala riska mikiki. Leanga ele o songa whaasingo manga lea, o se loia, o se fōmai, o se suekusi po lea langa. Ai na le maailanga penkala, ai nga makua maaya langa, o nga sipai kaonga se vai. Ia. Luwinga o whamatalanga. O lona lea lumana i manuia. A saula kusanga ki ngā inga e kau kapengaronga lumanga i lea, ai sau ka alo le me ka o loko ngu ue ngoma skupe mauai. Tu loua, ele vai po nganga vale, mai maunu taimi. Ioi, bo uma taimi matausanga na ole na fea ngai ngatuai. Sa iai le tu inga skaidi nga. Ia a ua mawale felelei ngai vaalele ma hotel le ngofu ai. Ia mangai selengi senge. Ai halu e tu ile ola mo le aku. Ia, me kau insurance ka o konga o laungi ia ko ia le kupea ko ia wai ke la ka mi ne ko se kupea me ai o le laver ka mikiki. Alai ia wa ke ka miki ngongi o na be ko mai ko abi samu sa ka mo le ko be samu ka wanka o ko po angi me fai mo fa foi o ia a tavai le so tona ina tene e le alo Samoa le tari ia ata ia le namba tua tatalo lo o so longa le teri to mo se update mai ana matua la vea tativai tu le manu ati ngai na mai tono malai. Ia, le na avatu ia le fisosoani mua fu le mai fa fo ta valele ave ia ele I tūlanga le lei mai la tavai atu ia ina ua la vele ulole ia se le tūlanga le lei o le ia ai mo eskengi o me tutupu te tonu ta longa ai uma ele la fa te inga ua fa se le muku o male male o langa ta a le na fa se le mutu tu inga ta longa fo I fa te inga la o pe la o kulanga ma wala lo le wisika ko man Samoa ma le o se kupi ia ai matua o ki fa solo a ko ai a fa ele fa so na inga pe o fa so na inga ia le lumana yo sia na fa na pe ala iti o mea umaia e mo o mia le sila to ale le yo le tangata ia me se fo matua wala ngo Samoa e ke le yo le sao matua
I whai unga whai mo whana. Io, tele. E le pei o papalangi e. Anga o ai o kausanga fu i whai o elau decision. Ia. Whai to atasi e ala ia lea. Ia, ai o le wha malo na e tau wala. Tumanisi o tato au ta alo au netball foi. Ia. Malo whai o le whaiva. O hau mata alonga. Ia, sauni foi i le sunga rupe sori ai. Joseph Parker. O lana fusuanga. Weekend e le sauni e duai. Ia. Alo i o whaiva manaia. Manuia. Lau tā penanga o e le toa. Ia, o si o tātou tunu. Ia, wā foi. Ia, lau lesi la asanga i whaipelenga leo le asauni e duai. Tō tele nei tātou tama whanau tūlanga o whaipelenga. Whaipelenga, le fosua. Ia, po tama foi e le alu e o i lima o mawai. Ia. O i tonu ai te tauna la ua i tātou tama foi e le malo vale solo ma. Nga foi e le fe ai le warila i o foi nga o i Samoa ma te iwa tu ia e lea io o ka fasinga i whakau o roa. O i tonu ai te tauna ta la ua e le wari e kukongo le pare. Le pare fe fusuanga foi e le o lima mawai. Ko le nginga. A wale ia taua. E kasi a le whaamo, e kasi a le lave i o le vai o le Mexico i au kadinga. Salamo faʻasoa atoa i le toe fiaga o i le ola. Aia se kele kako siampingi e pese me whapega e kawhaingaka ma oi. Mea hori e whalpuipui. Ei. Whaanga iri malo wale o ka miki rei o. Ngā kongua, ai ana whailas to inga, whailas tatou mea whapea SMI la i le mea o le, wau la whalpoka la mele sa whai e le, e tanu o i le ai e tawha ingata i aso ia, o le ola toi fuata ina. Mana tua sa whai rwa lea. A ngā pingi ai la masin kako umaya. Wala ngai fiu fo ile e fiu fo ngai fai loko ma ngai fai fi aure o e fai me o nga fale nganga. Ai me se fo por kala me fo i e fa fena e veo e matama le matama ono sai. E fiu e fai nga mea. E kasi ya e ko e fo ia ile. Iyo. E to fo ia le fale ton. Fai mai fafo. Ko foi le champignon loa ia mangalo mo ma ko. Ai avatula. La ye le to e fusu ala to. Ai tu watu ai la tama sa o ia le kama fusau. E rola ukala. A ku el kama ro fo mu nga David tu e kongo mai dia. E tasia le vai so e vai ele ko fia ru se si u ka I ka mala. E pe vai le itu. Pe vai le itu tu langa. Ai va ko la kama ye fai le o ma vai. Ia ngale kongia ko fiu ko fia sa fo ai lokal pa. Lokal de kickboxing. Tu o lo masainga fo I. Kama ye ko en prosliko. Ka kiso. No wingar te mi manga lo sa unga ngai le ko fiu. Ata o to fo itanu malala pi o la avele itu. Ya. Ai tatou lo to ma na ma tatou so tainga. Ya, ma le fio ngai le te ropo join mai. Ya, te rola le o mo tatou so tainga. La tatou atu male. E tasia le tatou ele o mil tatou marlonga. Na o le fia wa to le tatou marlonga le mo tatou so tainga ma le fio ngai le faululunga por prisili o le malai va lele. Se tatou tunu I Samoa. Ya, ila lo fo yo le matanga luenga o nga luenga. Panga luenga te tele lo tatou tunu. E fio ngai Tumanuvao Evile. Pe amai al tatou manolonga. Ya. O le tatou fa tatalanoanga. Fa tai le fio ngai polisiti. Wa maua mai se taimi. Ya. Ya, I longa o le tatou por club o le tau te iae. Se I o tatou soa ai. Ya ma fa fesili. Nisi fesili wa levanga e ngofo ma oe. Awa tau te popole. O I kiki pe koru se furu la udisi fesili le ia roke o pe varu se furu fesili ia. Wale amatua tatou pala ia I le fionga I polisili. Pe maua mai le vanoa. Tatou maralonga foi mai. Fa felo ai. Ya le fa urulunga o mtanga ruenga o I o le ya me o ngā ruenga te tele I tūlanga o le malai va lele Airport Authority. Ya le fionga Tumanuvao. So manuia malangi ma. O lo ingoa o matai a leo tasi mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, falefenga luenga na superannuation claims.
O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia Evile mātou ofisa e whai ma faʻasoa i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se faʻasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Joe whawhele ia tu le taliu mai o le pulkalame malolonga o tātoru li tu la lima. Joe lo o tātou te mitusa Samoa, whiwhia whailanto le umore mātou so te inga, ma le fionga le pulisili o le tātou wa malaiva lele, ia mga luenga tau malaiva lele, ia I fio inga fo ia mai atunu I whafoa ngā I tutonu si o tātou tunu. Fionga ia Tumanuvao, Evile, Falefatu I lungo le tātou pulkalame, ia fio mai matala mai o ao I lungo le soum, ma loa fua I lau maua tā lofa lava lau fionga I le li pulisili. Ia, tautalo maleava male minga o tele ni tula fiafi. Whawhiro ia tua I lau fionga, ia po lau fitaringa siata. Ia loai malaya, ia le ngata fo I leo le fionga ia le ataua. Ia whawhitai mo leava noa fo I wa maua tātou te whaasoa ai ma talitalo noa le ni tula fiafi. Alo le soi fo maua mare lange ma fia fo le loto whaatai ua whaavanoa mai sou lao. I loa lava fo I le tūlanga o le tātou tautua mle o danga o lo pisi. Ia whaatai ua maua mai sea avanoa mo le urua I taimi. Ia se I whai se tātou tala ia me se fo I ona I mata upu. Fito I tonu le tātou tautua mle o danga mle vale. Leo mai seo tātou tunu amata mai I riva ngā le fiafi. O mai Samoa me se fo I ia o le malai valele ma fio inga le taimi. Ia. O le taimi nei o te lor te lau a inga o lo wha uma le inga o parolo pea. Ia, ai le ngata fui lea, ia o lo o langi le lei. Ma nei a fwere susuru le lai le nei a sui whale olo nei. Ia le ngata I lea, ia le lava ni mea o tutupu. Wha pole ina I le atunu o lo le lei mea uma I le puipuinga ma le wai mai fui al tatou tamau le langi. Ia I me whai ar tātua tunu I le aso ma le aso. O lo le mea uma siata ma le ato sa. Ia, whaafitai I le tua. O lo solonga le mea uma. O le a tātou o I le tātou whafisili. Le tātou whafisau whataro whatewa o soloa ufisili a o ke ro ke wakunga nga ke. Le ai o whiwhia ho whelo ia ku ia Tumanuvao. Nana tau fisili mai Tumanuvao ia upo whaongana vau I le lotu. Fo le praso to finga o lo ia ni taimi ia. O whatu le le vatu pe o le vanoa walanga o le sunga ia Tumanuvao. Por pulisili o le fio o sunga foto morunga. Ia, maro, ngai kusaka kofi. O le a tātou o I nei vae ngai fia manino. Ma wha malama ia lau fionga le pulisili. Ia wha utanga malia o le ato e a whea inisio o whaafisiri inisio mata upu o tōna. Ai ona o le whato a maua se avanoa. O le nganga lea ua manatuai. Ia, o le a avatuai nei whaafisiri mo le wha manino o lau tele o le mata upu lea. Sa iei le mata upu. Nā nginga mai Samoa I le tūlanga o le pueina e le tangata o le ata o le si inga ngase ngase a le fionga le lipan mia. Ia, ngā sauro I lunga lea ka upu makala ma le tele a na lau manuia e le ilopo o se spai al pule o le malai vaalele. Ia po le pule fo I o le malai vaalele. A le lea la ofisiri sa atu. E te sila fia oina pueina le ata lea ai fa mata o sesi fo yo le tau ofisa po sesi fa inga luenga sesi o lau fa nau ta tu nau na lau tele sesi o lau fa nau fa inga luenga em fe ona fa manino vanga le Tautai siata ia fia faʻasoa ma faʻamanino foʻi e le gata foi lea ua le nofo malamalama e le atunu ia e le po malae lenei mai taimi le masau o le technology
o tofu tangata ia mo le telefoni whea e me whapena. Ua uma ona whaile su ngan pule ngam lai wa le tu ma wha maonia i o se tasi a o lau whanau. Ua na pue a le tamari le ata ia ma whailanga story. Pi o le ata la le na share i tangata. Ia ua uma whaila ona wha amala malama ma tue wha manatu i sio watali ile. Ona o le VIP po le nofuanga le na tu wa to ile fionga le palemia. Ua ta ua ila lo le security restricted area. Lo knowing e ai ona tu la phone e tau ona wha mamalu ma comply e tangata e o mai tono VIP. Ia pita. Ia ua ngalo le atali. Ia male mea le i tātou o le mole whapea e mawhaino whapea tua fia mata mō fuisa o atali whapea breaking news. Ona ia mua a ve i lunga le ati. Ia e leilo. Ia i pakatua o mea whapea. Ia wa umalana whailisi o suenga ma admiti le atali lea. Ia ma ave i foi le disciplinary actions ane officer. Ia ma toi pou e foi lona sai le lumanai. Ia ua nei toi tupu mea whapea. Melenganga whalwana. Ma lo whaftai. Whaftai te le hawa i le tāua i o le whafsiti. Ai whaftai fo i lau fionga le whaurulunga. O le mawhai o na tautino moni. O le valala o lau whafsili e toi au watuan. Wa le ua pia tangia me ua mai. Ari su enga. Ua tautino. Ua sese. Maybe ua too excited. Manga o iarkanga kai breakinga le news le mua. Ele o iai se tau whaaporokiki le i tu o le vaenga. A wai rua tu i tu o le tupe. Ele i le suenga ele o tau iai se langona whapea. Ia o le a expose o le ua mai il palmia. Le anga o upuia matala le ua nginga matulanga whapena. Se mai se whina ngalo lau fionga le pulisili. Malia le manatua siata. Pea ua umona whai umasu e suenga ma me uma whapea. Ia mo le sila fiafo. O si o watali ilea. Ia o se tasi o empreino whapea atu o whena le pandemia. O le mea ua too excited. Matanga o whapea o na ia ua mua post le story. Ai o se vaenga whapora ki tino. He's a good person. He's a good son. Yeah. Ai o lona vai ua ngalo. E eitu la fono i lima te i nai ngā nuenga le mlai malili. E se ilunga e authorize e puenga o siata ma se tu ilunga o siata. Tu am whai ona whai. Ai o a o ngā mea te levo le sona wa o ina me sio nei atali. Ilona ngā iluma whaatangata whai ngā ruenga le malai walili. Tadu ai le mena tup, malengang whaanoano. Ma lo whaavitai o lo o manino o le whaafoka maua le aturu. Whaamalo fo. Tātou tau te talia uma vaenga e genuine mistakes. Olu puer ngari i. Ya ga sa. Wa ya me ta ufa pena o se mele o fufuina were too excited. Au mawailo ua vanoi na initial 5 city. O te fia fea tatou siaki fo ia sa fai el malai valele. Tatou point of entry fo ilele siaki ai ele officer ia po lau au fainga luenga ile security. Ta vale o atu tu tonu mo mai fafo. Na o ai tu ainga siaki fo ilele na fisiringi ai. Pe iai se malo si anga fa le tulafono. E fatanga ai ona fatau ina lau au fainga luenga. Ai pe ai se a foi. E mawhai ona mai se whamani no ngol vaenga le whamani mole. Waftai si ata mor whafisili. Pe o le tā ua le nā o le tātou whaatalanoanga le nei e fiafi. Se i whamani no uma vala i o le no fosila fia e le malo le atinu. E le ngata o Samoa nei. I o tātou a inga fua i mapaanga mai atinu ma mau. Ai le whaia se ngai o inga whapea. E mua o tā pā se liko opinion na lau roia, lau liko team. I ei se malo si anga i lalo tula fongo pulenga malai walele. E mawhai e na exercise authority. E implement ai security measures sia. Muna sila fia e lau a fionga ma le a fionga whai ale a taua. E tolu awa ia so. O tu upe fea e le ka paka le malai walele whaonga ai le lau malo si se itulau. Ai le imaua e leo le tangata na whaapaina le whana si tulo ma whea vea i le whana.
I lalo lau tulafono pulenga mlai valele. As a general manager, I have the authority to exercise and add added security measures to safeguard the public. I lalo tulafono. Ia te au le malo sianga. Ia tue whaopopo e nisi security measures. Ina ia maru puipuia le atunu. O le ala tonu lava le na whai ele mea tau o le land site screening. O le wha moenga. Ina ia maru puipuia le atunu. A wafu ile le i maua le tangata le ana whea i la u malosi. I tu tonu o le ka pakana malai wa le wa tolu ia vea so. In approaching a take it pulengo malava le we took the proactive approach. O le wingon whamtalang. A wa u nofua. A topo mai se pe fea I se mamaru le atunu. O ie pa u ile ururo le lao. Ie pa u ia Tumanuvao man pulengo malava le. Ia matele I talo whapea. O lai ae eva le pule o le malava le. So we took the proactive approach. Exercise ele manu si anga le ilalo la tulafono. O le mea lana. Ele I malama le atunu awai e fou le vai le atunu. Ai o le pulengo malava le manatu vai. Se silia le pui ana I lo le tonga fitia. Ele se sengo le siaki le ana u fatunuina le lau staff ma le siaki leo le siaki lau la iseni. E vai le leo la iseni. Po ai o ngari ta vale ya po ese la iseni po fe malangai fa pena la pese it is a set of questions you have to ask the driver po fe malangai o yeini upenga malosi po sanga ese po se la malosi tono ta vale al fenga vola le screening asi atamali atau e lo ta vale uma sa fail random every fifth car masiaki ona o le mea ta wa mata na ia fa malama I le atunu le mafu anga na fai e pe ona au te lenga lina ona o le vai taimili nei a tatu ai malai va le lifafu o le tele o terrorist attack o fai le land site o le winga from talanga land site le mele le car park le mele le check in area those are land site areas wa se atu e fai se oso fa inga I to ton o le air site e por mele ye pakai va le o tele a carry out I also fainga I fafo le land site so o le mafau faura lenga ma unei no we have to take a proactive approach awani tupu se PFR po se fara lavi tono samu melangang farwal malo fa jai Tumanuvao au tai ai lai mata upule na wale manino sa matua a mia lava fautuanga aleluia le legal team sa manino fo ia matanga ruengo leo vanga lea na yesi to feutanga ina ma se fiso ta inga ia lato aware o le wa ia le operations wala ngai sao so se me fo le va ai tangata e mua fa ia mangaku malangonga ai muli realize o se me le lei mo sao ngale mu ai sa mo se fiso ta inga man matanga ruengo leo mta pulea pa fatai ila lo ai tu la fongo va le civili tasi iva balu va na fitu balu. Well, aviation security is a joint responsibility between the Samoa Airport Authority and the Ministry of Police. I live at Wina Lale Matu Naluenga le. Samatu Tusia ile komisina Maripulenga fo. Yeah, a winga ile aso, maletaimi ole amata ile matu Naluenga le. E fa pe fina ave foi le le matu Tusi. Samatu fono voila. Ina wa amata ia mai atu ngalunga ai pita sa mafai lava no puipuia o Maripulenga ona oro I lalo le tulafono o le mea via fa mafa sa matu longoina ele ngata ia mat awareness program ai o le tusi fo sa mo muli ia I le ofisa mo le lato awareness malo fa tai ale va tuale ata wela ofisiri ke lola o leva na fia va se pomo le ata no to fia a fea le vai ngai leata le sa puina fa ta yo le wa esa no lono winga o lunga le posta le uso le po ta lau ta mafai ngal wenga le na obtain mai le observer fa fe no le observer na la to mo ia le vai ngal le matulanga fa mo le Evile wa pe o la to le na au mai lunga fa fe no le observer yeah Ute makaulia a faisa story o ke le maramla matele pa I know e mafai nga share
e mawhainga share tangata pe awha pe access le public lau account. E pe o I lea na mafua na maua mai e le newspaper lea, le ata lea, ma le nganga whaaloalo. Malo, whaftai, lea tau. Malo Tumanuvao, o lo fasili o le, o mea whaalo whaasainga e sao mai malai waalele. O ke lo por ale sao male mio kongo le fam kalanga awa kele lava kala o me e sao men malai vale le menge o la fala pa sainga o la ofisini fo la wa ile VIP check out le fonga afia le fong kala male miska o kupe ska se vai kaimi o la le process o e kanga o VIP fa fenga siakia wa le mo wako isi kaka e liki mai e sao mai fora pa sainga o valele o kaka fenga luenga I valele o le ale kako puipuinga o drugs mai ala konge le sao fenga fienga mai fafu Aftai le atau le sa mo fafisil I tonu ai o le operations o malai valele o le aviation security ia I lalo le pulenga o malai valele e deal with outbound passengers o tangata e deal for the inbound passengers e la VI le customs immigration ma le quarantine o le probably the end of last year Samoa ia la staff le fafine saina se itulau I forgot the nationality of fafine pe Thailand yeah or fafine na muli alu atu e board le vaarfici always ai mawelo ai aviation security I faleo ia le amphetamine le winga o le famtala o mātoura e tio for the outbound passengers lea whatetainga e alu nei New Zealand e Okilani e umalona whaila check-in then you go through the security screening immigration o le aviation security officers la nai lalo le pulenga o mlama lele o mātou e tio mal outbound o le inbound le ke la kulo mo e kauli immigration e la kulo le custom and quarantine mo le sila fia I tutono o faleo ua ia tatou x-ray scanners o mawhile ona o ina le tatou staff I ko inga image o item kai kasi Watele ia la fasaina wa maua e custom and quarantine ia maleo fo ono le sosoani masinia in terms of VIP ele mafai ona alu sisi lungo le valele ele go through the screening everyone has to go through screening se ivanga nai the head of state and the prime minister Those are the only two exemptions ele mafai go through screening. But everyone has to go through screening. No one is exempted from screening. Everyone has to go through screening. Ele taunu ulunga e por leva ale malangang farwalo. Ma lo lava le mo le famar mainga. Okay, fifth sitting here le kang ua kor vale le ruli le nga va kola fa pisingisi o la so kang o kong mal malo ba ange ki au ku Samoa ele lo ele ku upo la melinga wa ku o nga ku ai la le e kwa mo ma ya fam kala nga va ku voice Partele atua so se private jet I fears malanga mai Samoa e send medlako application le Ministry of Works Lako application. It's out my the purpose of their flight. Ya makangaka fu ilei lungo le va ape fia. O le Ministry of Works la faia le process. Afa pera fa na uma requirements o le tatou tulafono. Ona issue rola ia le Ministry of Works on meka o le landing approval. Se ilonga la issue le landing approval. Fo ata no mai ya uma pulenga o mlai va le landing approval. Ele la vea le pulengo mlai va le process preparing o le landing approval no o ma tofa to accessa ina wa ona pasia matalia ina le Ministry of Works le landing approval le
O le fesili, o le hana mea au mai e le landing approval ia hau mana au whainga aluega. Awa foi, o hau lea la alea nei le vaalele. O i e tau mai ai, the estimated time of arrival, ma the estimated time of departure. Ai le ngata foi lea. I le information e maua e lau ATS, po le Air Traffic Services a whaleoro. I le tau a meni ngō le pasese. A le tau mea o le namba o le pasese. Pia whatata inga, pia tō lima le pasese, la vea i mare kāpeteni. Ai o i ngoa la o le pasese. O le matawhai o ine nā le immigration. Ia mara ground handler, po le vaenga le whaia le vaa. Longo winga, e le la vea ia o mara pūlengo malaiwa i le process. Le tāpena ina o le landing approval, no. Whatoa o maua le landing approval. Na ua issue mai le Ministry of Works. Taruai, ua meet uma requirements o le talo sanga. Malo, e sen manga i o lau whawamanga, mai o mangingo fo. O le kako ua tawa fo lele se akira ako wa lele. Lan maro se kako tawa lea o mauangi wa lele o sot kulafongo o kako space, aya mar kako ngā runga so whakasim kukuila. Na yo ofisi o ofisi da kalo le atawa se ka pika ka ya traffic controller ya so la ola titi le atawa na ya te le ofisi mo si la fia le mamalu le atunu i Samoa nei ma atunu i fafu o America Samoa le se tawa o le fa tonu atu i faleolo va lele se i America Samoa o le taimi le nei o lo mata i tu e ni usila me ka o le upper airspace. So se va alele ala e pasi lungo ka ko upper airspace. Ia, o kolete ni usila le tato tupe. A le ka ko lower airspace. Le koleki a pe o le awa e tato. O le fesili, o le ane mea o kolekta i ni usila le upper airspace. Mua, we don't have the equipment. E control ai le upper pa e space ona lua ia o le ua maua le tātou wa tele kako controller suanga vaa foi ai pau na o le mea o le tā pena koi Tumanuvao man pulenga mlai pa alele o le whaatau le equipment ina ia mafai ona look after ia ma collecta kako le revenue ma te tuai va alele o lo whaunga ina le tātou upper airspace o le teimine o le tātou lower airspace ia o le fesoso ni tele le pakete le tātou malo Fapena foi le tatou apa space manangang falon. Tumanuvao, ina o te lole isi fefsilia a sunga Godfather. Ai ina ni mamau ese mare va lele leo. O to fi mana o to fi afia tu ngai faisina u fa fesili o te lola le o manino. O suafa o ila to no mai va lele le fa manino la vol me petit no le immigration mai la to. Ai tau si le fie le o fionga o le fa moenga. A whapela ua le si la fia e lau o fionga i ngoa. Ai o te iloa e tauna si la fia e lau o fionga le li pule, se wha moe nga ua le nai marangi waa. E wa le winga o lau whapatalanga. O le ngā lue whatasi a me tau CEO, whaurulunga o matanga ruenga wa o te iloa e ale me tau o communication se alu i te tonu. La se wha moe nga le nai le waa la lea, pe wha pe u tatou le iloa le tunu utanga teia nao mai le waa, wha mole mole. Time o whawhisiri. O le vālea. O le vā tangata hamau o tangata fui e fia o surfers. Tangata whaasei. E fia rei mātou mai sa vai ua e pie ngālu maurulunga le mātou nui ngā utāwai. E fia lai whaasei. O i o le matawhai ui le tangata. O tangata e o mai e whaasei. Sano nofo la le Sheraton. Ai whaasei tu ai umu. Na maua lea wanua matala noa i mapu ele mātou wata na la o maisi vai ngai o. Ia ma mātou tala noa ai matau mai. Ia o meo lau papa whaase e se tu lo. No mai ma lātou e o le lātou break. Mei nao mumui Hawaii. Ia o le lawa fui wa ai Hawaii. Ia le ala no mai ai explore mai Samoa. No mai ai le vai aso e lua. E lua vai aso no mai ai. Ia mawaile awa no explore foi le beauty o le tātou atunu. Ai o tangata whaasei.
e leo ni tangata fui faʻasoa tulafono ma le agaga faaloalo asiata ma le atau Pai le mana ia. Whawhitai tēlea i lau uwhionga le CEO. A wala lena ma wala le awa. No mana o tangata whaase o vaenga o te whiwhisili ai mua ni pala langi po ngi sainga. Ia lang o na mātou ti ute o na mātou su atu. Ni asia po ni papa langi lua. Atau nuu lava alele whabene walanga o lea le malienga ma le whaatanganga. E ma wain ka kukupi. E ma waise kuper ka komala wa alele ma tu maritatou wa tulu whamonmole. se o le momoʻoga na o le puli o le malae va'alele asiata ma le'i atau ia se private jets every day faleolo ma overnight ai eisea tele le tupe a le pulega o malae va'alele maua auā foi o le parking fees e fai le mamafa o le va'a a fa'apea la e fitu aso pe lua vai aso tele foi sina ase e leni o le afesoasoani le pakete a le pulega o tagata el paquete pulengo mla vale le mursila fia o increase le private jets i Samoa ile lua pasene taro no tula i mai o se pule o le pulengo mla vale le no winga e ta uma yai wa yai le fia o tangata maua e asi ma faia lato malo longa Yo tatou fale tali malo, ia masiasi le mana ia ma le matagofie o le tatou atunu. A lua pasene le increase, e taʻuma iai. O loa agaʻi i luga le fa'alauiloina o Samoa. O le pulega ma le va'alele a ia. So se taimi a laine se va'alele, se ese lo tamimita. Ai sea, o mau foi sina se leni e sosoani le lima vai. Ia ma le gaga fa'aloalo. Lono winga la ua fionga i le purisiti. O tatou va'alele la ia na tau nuu le taimi foi lelele na malanga tua i tatou va'afo ia mai saina le proklame le sa amater malo. Le na tau nuu atua i tatou va'afo ia le na lolo tu tau fi. Tatia ia la le purpose o ai lono winga o se vaenga le lei mo lau fionga male malai va'alele. Le to ai tau nuu wa ele ngata o private va'alele. To o va'alele ma mafa. Mo le landing fee ma tula ko whapena. No fitale ngasi ata pia no ta wale tulafono wa sola sa o mana o fa wa mana mai saina aisia ele ngata o le departure tax ia o le landing fee ma le parking fees o te mana tu wale mata no anga male mansi o le airport of Tupai. You know Tupai is a wealthy country. Ave mele tala le tamalo ia te au se tasi o fondo na mai felo ia. Whapea nga ia ua kele kupe a Tupai. Anga leo wakwa wa lele mai sainga. E leilo ai, lea ia kele a kupe a sainga. Lono minga. O se whaamanianga o se malai wa lele. Le lana yo wa lele, all the way from the mainland China. O ia foila, e te ilo ai. Ua mwhaiona keita e whareolo, so se toina wa lele. So se toina mamafa. O le whaamai ngā le i pūle ngom lai walele manu ni whātau wā. E tau tala fo ia mara whai tete. Te mana o e tō mai ata tō flights ia mai saina. E le ngata e au ngā mori economy. Ai, o le maua i o awa noa e sao lai ata tō local product. I ta ngata mai mo mai. O le whaamai ngā le nā. Pia ono whai ane. So se taimi ai se wa lele fōu i whale olu. Se o au le tangata mi mita ale ia e sea ma maua foi sina faasilinga o tupe maua le pulenga o malai vale a wā na fuafuanga alu ma mau malanga nga whaanoa siata Malo Tumanuvao o lau siri o anga o kaumaka i kupe isi kaimi e lesa o kala i landing fees e fies kako me mo landing fees o parking fees o ke lengo le kele yo vale le o le upper space le ka ke le loa le ko le ke ngusina kupe e fia ngai ka ko kupe wa le ke ba ko mo e fu ma mafa a ke lengo va ange ya e average ko nga fere fiku ko fiku ma le fiku lo fiku lengo ba mafa uma nge va e fia sin ka ko se lengi ka usanga e mo mo nge me le upper space o lower space ma le parking ma le landing okay ya o le tatou upper space ale mo mai ai ni usila o le ua si tia nei le lua le 3 miliona. Oe. Maua mai ni sila.
O le tupe lea mo si la fia e lua afiong. E le sau ia tea uli pulengo ma le valili. E aru sao ale mafu. E aru sao ale mafu le tupe lea fisosoani mo le tatou paketi. Ai o landing fees ma parking fees. I lalo ai o calculation o whaingo landing fees. E lua 5 tala. Pe awha pe 5 sefuru tan below 50 tan o le valili. Ia e lua 5 tala. Ai awha pe 50 tan upwards. Ia e lua 50 tala. Mora sila fia. Wa male sefuru mona tupu tau sanga ele to e whaia se review o tatou landing fees ma parking fees. Ai me whaina uwa pe atu. We are the cheapest in the region compared to Fiji and other neighboring countries. No, winga. It's about time for you to review what tatou landing fees ma parking fees. Ona ua tele na review isi atu. Ya le whaia se tatou review. Malenga whanaro le ataua. Malo whaaftai. Lau fionga le whaululunga la tau mai le tūlanga le tele la vaina expose mai e le to tele. Ma tuua ia ai lau au whai ngā luenga. I le leilo loa o mea i le malavalele. Leilo loa ato. O i ato tupe. Ta lighting I pusa. E onisi o mea whapena waleanga ato pa ue o baiwa maa tala. Se amai ngā se wha mangi ngonga. E iai ni wha mao ni anga o nei mea lau fionga i le purisiti. Whawhetaia si ata, mo te whawhisili. I le taimile nei tonu o le main terminal I Falefatu. Wa uma o na whaatutu aia tātou CCTV, or cameras for ia. The main purpose of installing the CCTV to act as an added layer of security. O le whaamoi e na ia malu puipuia tangata whē malangai. Ia le ngata fui leo tangata whaipisinisi. O le ae alu nei e te malanga mo le sile fia. E te expectinga le mea tau o le enhanced passenger experience. Ia latu le malai vai le lei uma service la iei whate te inga. Ai alo atu iau ki lani tau na le lei le elevator o le escalator o le screen me whapina. Ai lenga tai lea, ia le lei uma whale ui ma me whapina. Aisa, o ie meisa ai le service la malai vai lele. O le mea wata ue lau whapsili a siata. O le tele I o tua inga whapena I si au staff. O ka se tele. E le ngata fui lau le tele. Ia o upu lafo I lau au whainga nuenga. Se whate inga. E ia ili si a inga se itulau. No mai fafo, langa mai fafo. Aila na mai atu ia ila lau cleaner. O lai tau lou le ato le ainga I tutonu o le tāwale. Aru atu lo le cleaner, so soane I si I le ato ma oro le ainga. The next day, sau le tala ma le imede, whaamoni mori, ua ave lau tangata whainga luenga le cleaner le mato ato. Ia matao mai ma describe me le cleaner, ia sa whaile se suenga. Viu lo le foot camera te lo le mea sili yo na fa no ele ipikia le ainga le lato ato mai tutonu o le pelt foi le ta milo ai ua piki si ato la popoa ai ngalo te mai ato le ai lau tutonu te mai ato le o le ei uma fa maniang o le malanga ia le watu ia si au tangata whainga ben o le mea sili na matawa o iai camera si whaleolo e ma whai ona sulu ia iau nei mana au whainga anuenga. Ono le tele o le tua ina se. Ia o le whai aso fuirea na umatu nei sa whai e se su ene. O se pase se malanga atu I Nipsila. Ia ma whai e se tala sa mauala na atu tupu e tutunu o le ato ale security. Ia atau nuu mai whaamatalanga whapea te au o le tamā o le au whainga anuenga. Me momua e la ngona lo mata mula. Lona nua. O leita, aisea, ele o mea o le whaamalusia ma wa oina na whainga anuenga. A peta, sa whaia le investigation. Sa u whatunuina la u quality assurance team.
Please investigate this incident. Yeah, te loa of the lenga siata ele pena foi la fionga le ato sa. Sole, nei to tonu o le ato le to duo si usole lana wallet. Ele to tonu le wallet si au tata fenga no. E pela le wing on famtala. O le au ngalia. O le installation CCTV to tonu le mala baleli. Ele ngata it is an added layer of security, but e pui mai foi la o staff mai le telo tuainga. Malo whaavitai. O le tele lava o whaasea. Ia, e whitoi tōnu a i le au nanga tulou, au nanga lau tele. Ia, e leise se mātou te o, ia ima mātou whaaleo iai. Ia, o le ua maua tōnu a lau fionga i le lipurisili. O le leila o nei vaenga. O lea iai CCTV, ma cameras ma tūlanga uma lava fo. Ia, e whaavitai fo ila ua o te loa o tua atua nei mea uma. Ia, e le te tauna whai ngā luenga pe se tasi mafai o na mawaina tūlanga o lo whaia ia vaenga whapene. Ia, me se fo ile tūlanga i le damages o whaleanga ino o tūlanga o ato pa uma vaenga whapena. O le se o whaafisiri lau fionga purisiri. A lena sau noa ia le atau e tūlanga o se leni maua. Ai, e iei fiso soni ngai ese mai vaenga ia o lo maua e tūlanga o le tatou malai valele. Mani ala ngā tupe ese mai e mawhai ona maua e le tatou o unanga tau malai valele mai nisi o atunu ia. Po vaenga whapea lau fionga le ripurisi. Whaftaia siata. O le teimile nei lalo tūlanga o malai valele. O lo o whatu peina le World Bank. It is a crime. It's not alone. Ole whai o lea me wha mea lofa, it's 32.5 million US. Wow. 32.5 million US. Ole tupele nei ma le World Bank. O e tele ngā luenga le lei, memomo. Ole tupele o le ua whaafuwina uma ia mo rio le malai. A tatu wa ai nei ai le se vale. Ese le au le lei o whaleolo i o na moli. E le ngata fu ile. O me tau o landing system, o system si, e communicate ma le pailate, e fua le accuracy o le mea land le vanili. O ma whaira ona wina nei equipment, ono le tatu o le fisosoani le World Bank, i le pule ma le vanili, e le ngata ilea. E tā ua i le malai vanili, lona security and safety. Ile pa atoa le malai valele lea, leia is about 3,500 meters. Le ama whai ona whaafu wina le nei pa atoa. I lalo o le World Bank, i lalo o le poloketi lea. I le fisosoani lea le World Bank, 32.5 million US. Le a whaafu wina ia le pa. The security fence on le malai valele. No knowing. Yese taimi te ua malanga mai le lumanai. Te ua mai wa yese pa fiber glass mesh. O le a kapa umai fale olo. Una o le fisosoani leo le mlaimane. Mura sila fia. E ese le te leo leo ngā o le World Bank i tono le atina e o pule ngā i o mlaimanele. Ai le ngata i leo Samoa atoa. Le ngata i atatu awala. Ia o mea whi ngā luenga fo i tono pule ngā mlaimanele. Mora sila fia o lo ieri fofua ngan pulenga male malo. E toe whaola mai a sau mamaota. O le wingon whamtalanga. E iele wha muenga fo le lumanai a umanga e check in ni Auckland Airport. Ngai la kuleva ai le port fo ile ia whailo flight whai mai. Auckland to Asau. O le mitile na. Awa o leo wa makanga well developed po. It's a tau for on a well-developed savannah. We have the best infrastructure in Port. I can tell you that. We have the best infrastructure in the region. Now, I say, pawane ya sau mai Niusila, say chulo. Te sau wai koneti sau ele Aeropritch, ke le koe lai dungo tamek. Ele peila o isi kako islands ya nearby. Ye ke la koe ke lai dungo tamek. Au tato. Where's the level of operate tatou?
wa e sawa ko ni sa o le preach e sau e akon ma me te alwe sau elevator or escalator or take the stairs ia mar fa lo lava malo fa tai le to malo Tumanuvao wa mangai kere ka ko mai vale le ma la ngalwenga, and I think we have the best CEO mo Samoa for ora si molia la so kanga o e ma ka fear mo la vale ka fear mo la vale le la so kanga o e ma ngalwenga o e ma le ka ye ka fear mo la vale po se Samoa po se inkia po se senga a me sia ka ko Samoa fo wa ke la ka le sa mo pa fo ai ke ran ka fo sai ka fear mo la vale Perfect. Ai le fai malanga me le tangata. Ia o te loa ia me tau le profiling e fai for immigration. E le term for immigration fa malai vale le tau inadmissible passenger. Inadmissible passenger. O le wingo le tau. O le tangata le mafai o na pasia pe no fo Samoa pe talia fo Samoa. Ai sia. E tele mafuanga. E iliko le passport. E le se visa fataita inga isi atunu ia pe e kau fa avalea fo se tulo o hafoi o isi pe pa malanga isi po le tus fola o isi o lau sa wai ile se fulu toru tau sanga le nei talu no fenga duanga le mala le tasi roto e fa instance fa pe o tangata le mafai ona talia hina le immigration una ele o a toa pe pa malanga e te tau ona urufia e lo tatou atu. O le mea lai tupu, e to e riskwina, a to e whaafo ilia, to e whaafo ili wa lelele na sa wai. Eisia, ona e lo mitina requirement, e mawhai o na malanga mai ai Samoa. Malo, whaafitai, Tumanuvao, o le fisiri ai o le fia mana malama. Uoi uma mai si mata ngā ruenga, mai si au whai ngā ruenga le leo ni la tukitongi. Talu mai le whenumia inga o whai ngā malo na tautu ni, ai le kai au i men malai vāle le. E le kai fo ia, tulong, ia e pe whapeu fu o whasea, mai lau a fionga le purisiri. Ngā maua sau kokongi, pe ngā maua ni o taututongi vaenga, ia ai po iei fo isesi vaenga, isa wai ni o kako kokongi, lau a fionga. Taftai si ata mo le whawhisiri. O le pulenga i o malai vāle e ilalo le me tau o le SOE, for le State Owned Enterprise. It's a public trading body. O le winga o le whamtalanga. E su e ua o tupe. Ia a mau se whaasilinga. O na avele le malo. O le whateta inga le tausanga taluai. Ila matanga o le nei tausanga. Sa mawhaiona mātou fua ina ele 2.4 million. O le mātou dividend. Ono le mātou profit 7 million sa mau. Le tausanga wha le tupe o tuana nei. E le alu la sa paketi le malo. E su e aua o tupe se itulau. Ia, a maua le whaasilinga, o na ave la EF sosoani te tatou overall budget. Ai o mātou tongi mo mātou me uma, e approve e la board of directors mātou me uma. E le taimila le e le pasia le paketi le overall budget le malo. Ia, e lo ia se popolenga ia te au marau whenga luenga. Lo solenga solonga le ia le mātou ngā luenga. Lo maua mātou tongi, maua mātou overtime. Ia, marisi mefu. E tau fo ia o na te le whaatua tu o le purisili mna pūlanga. E taita ina ai le dau whainga anuanga. A mor whaafisili. E lo iai se pōlenga i tutongi o tangata whainga anuanga o le mlai wale. Lo sanga le mune uma mleangang whanwana. Tumanuvao, o e misia leo se kako wale le pe o manga ia le leo se wale. Pea ono whai atu le taimi mo whano ke ata wale sa. We have the best infrastructure in the island compared to other islands. Ia ila u tala e masanina whai ila u pūlenga pea whai mātou whono. We have built the garage, but someone else ka le paka ila lo tato garage. O le wingo lo whamtalanga. Ua le le tato whale tāwani. Ai ese le tāwani le pakai. It's a need. We have the best infrastructure, but e mana o mia se tato walele.
e mana o mia se tatou vale le aisia o le tatou ave fuale tatou ave fuale it's about time o tauna fai se tatou vale au teilo o le mea fwele na le wa ai el tatou fai ngā malo le o tulai mai e te tau na iai se tatou e ia lo le phrase le o te tali tonu ai au teilo hoi e te lua tali tonu ai e siata ma le ia taua. You won't progress in life barely jump out of your comfort zone. Ele mawhaiona e progress leo langa ni. Pea nofo ai tutono lau comfort zone. In order for you to progress, you need to jump out of your comfort zone. Take the risk. Take the risk. O tangata umai wa manuia, they are a risk taker. Everything we do, they are a risk. But how we manage the risk, o me silina matau. I laua, I loa, man lau tu alalo, it's about time. Tawana whai tatou alele manenganga whanau. Malo whawtai, lau whionga le Purisiti. O le fisili a ngai i le vainga a ngai tangata whainga ruenga lau tele le malo. Ai ua mafuana ufa fisili atu so whingalo leanga o lau whionga o le CEO. O le upu e le natia, ma le tala i naisu esu e ngā atu i Samoa. O tangata pito siri a ia na whaafenga tā i le whainga malo o le fast. O tangata o pūlenga ma whaurulunga o mtanga ruenga. Whamarulua tua i le vaenga o le tatou Tautai A'e foi e arua tu sao a le tu sao o tatou whaafsiri. O le mātou su enga manai vaenga mai a i le lafo i tausanga e mbese foi i le taimi o le asu i e le whainga malo ma le nei whainga palota. O le upua lea ni maute maua, o tangata pito i whainga tā ia, te lo fo i le nama le laina o te launga tua iama ma faʻasoa tua i te lo teimi. Ai a mai sau whina ngalo, o lea o oi o le CEO na e pale mai i lalo le administration na le fast. As a CEO o le malai vaalele, ai ua lewa na e tautua i lalo le administrations ale HRPP, mai le taimi o le soifua maloloina i uta le fale a le tūlanga fo i o auto mai mangava. Ai mese fo i o le malai vaalele. Se e mainga sau whina ngalo i le nei vaenga o le. E mafua i se ana whaafeinga tā ona fo i le adjust mafaufaunga tu lou ale nauna lau tele o outou o whaululunga. O matanga luenga. Ina ia o ngatasi. Ai se ai pe uma e ai pe e no noa nga i se vaenga wha upu whai, o le aso na mafua nga e mwhaiona e whaasoa mai le vaenga le wha munmoli. Paftaia si ata mo whafsili, mana ia tele le fisili. Le mea mua tatou mafofo ia i le whaas furuta usanga o tūlo i mai le tau pipi. E lo si taimi pupu. No wing. Ua mawhana le mawhtanga tangata whainga ruenga ma le nāwhoi whainga malo. Peitai, i le lua whea ma le lua tasi, sa i le suinga. Sa i le suinga. O le mea e mwhaino whapea tuai. It takes time to adjust. I se suinga fo. Talu aila. Ua uma le lua whea ma le lua tasi, le ua uma le whainga malo fo. E se lo mwhaino whapea tu ia te urua si ata ma le ataua. Ma nei o le matou whilo inga ma le whionga le pāle mia mlana kāpeneta. I le ingata, i le taimi e le official le lato wala wina. Whapea fo i le matou whonotanga ina wauma. O le mea tāua, i loo wātal tonunga na wau e le tāea. We serve the government of the day. Wa o ina fo i tātou. So stangata e wala wina i le atu. Se whaanga wa aina fo i le atu, ma wha maluina i le atu. Ole mea fia wha mauti noa. We have to accept the change. Ia tātou talia suina. Awa aisea. Ole anga inga le iluma o le tātou ngā ruenga. E mwhaino whapea. E se le mana i o le mātou whongtanga lea. Ma le whionga pāle mia e le tua atu. Sa o mai lona manatu, malona manao mwhailoa ai. Nana miti. O le whamuimunga, ia ngā lulu e whatasi, ia puresili tai tasi, ma le kāpe mita, ma le whainga malo. Aisea, e manuia e le atu no. E manuia e le atu no. Ai o te iloi le amatanga, sa whainga tā, au wāfoi, ua whaas furuta usanga o ilalo le administration le HRPP,
ai ua iai suiga I tonu o le tatou atunuu o lau faamalosi talia suiga and move forward as one ia malengaga faalalo malo faafetaitele lava faafetai I lau fionga I le pulisili o vai fo'i ua tele lo tatou airtime faamalulu atu ono o le tatou lua I taimi lea malau tatalo ele uma ia le tele o fesili ai o foi tau te popole le mamalu lau tele o le atunuu ia ele faapea fausia uma roma I le aso e tasi o le a uma mea o le a tatou aua tau te popole iai le tatou talosaga o le a fai le fionga le CEO a faafofoga mai le mamalu lau tele o Samoa faatala u latou tatou polokalame lau fionga le pulisili ia maua mai ni au avanoa maybe weekly ona o le anoa I o vaenga mai o le tautinoga lea na fai le polokalame o tulaga o le transparency faamaninoga o mea ia ma le accountability ui o upu e faiga malo a o tautonu a o poututoa e tua ia I le faiga malo ia o lenei e fiafi ona o le tatou taimi ma tulaga uma e musu fo'i e fao ai le uma o le talosaga lea e te talia lau fionga le pulisili ae mauani o tatou regular time maybe weekly or so e te afio mai ai ma fa'alaolau mai sou taimi luga le tatou polokalame fa'amanuole After siata ma mole atau mo le avanoa e le aungata ai pe manaia pe afa pe monthly na e o atu ai wa telefoni me fota to tala no ai ai o lo fa mana tu le atu no e le ma to website ai ni officially e ni me te fia mala mai set up por pulengo live le ma services available for all go and visit our website it's o le website la pulengo live le update te mi uma fo na fa tonuina la IT team make sure you update the website daily ina ma fa no reflect its ring o le mato wa ona ya oni me foi le ma fa ona o be ele atu no o le winga ma le o le winga fa mtalanga ina yo mai ata tu tangata wala tu ilo o services ia le available i faleolo o le taimi le matala i le fale ainga o le taimi le matala i le fale loa o le taxi stand o rentals ia me fa pena o tu umala mai tu no le website ia mo le sila fia le atu no fe malangai ia le ngata fo i leo mo tatu turisi mo le nganga fa alo malo faafetai talia manaia lana monthly e sau o matua tele lava ia ai le ilafo atua le vaenga faiu lau fionga Tumanuvao na misi ale si vaenga o la ofisili atu le tatou vaalele private pengi sainga po walanga langa na e sau no mai na po ele tau wata peni papalangi faamole ia so le sia so teniti penteniti ngapta vai na ola I Amerika teniti palalani no mai fa sei o nga sami o Samoa o lo tau ai atu ai teniti pe ye ni o la tu pito sa vai si o mato no le ngata foi lea ia o le pe o vai atu ia o fa mo nga ia tele ata tu tangata mai mo mai wa mo silfia 80% of all the tourists and the travelers they use aviation as a mode of transport no wing now le 2% dale fa ngata to mil 20% to 25% of the GDP it comes from the tourist industry tourism industry no wing it's the aviation no wing ale lei mamalu puipuia mamata mo fia falio it will definitely enhance the experience of a traveler from overseas. Esa, paualo le gateway, no winga a sawi faleoro le leile o nanga. E al watu fo ile meale e no fo ai I fale tani malo. To te le ala na ai Samoa, aisa sa le le service I faleoro. ia malo faafetai tele o lau fionga o le urua I CEO le ua talia le faatala unatu o le lava faatali pe talia mai nisi o CEO awa o le anganga le ataua vatu faafoga mai ane tunu
Wa mafona ma le tapana I minister tu lo le ele o le nganga vale. Langa o le fatu a o le lo ma le fatu a fo watu minister tu tonu. A o le ano fale a door operations o matanga wenga like a oko CEOs. Like le nganga fo ila le wa manatu wa ile tatou Tautai A'e. La tatou wo so I faululunga o matanga wenga. Ya o le la talia isi o faululunga o matanga wenga po I se toa ai fa tai le nei fiafi. Ya le anga o lo suafa fo I a tatou talanloa I tanga loa Tumanuvao le maloa e sa tulo na malo matau na tau au yo le. Mo moli fa malo ma fa tele. Ya I lau fionga le pulisili o le tatou malai valele I Samoa. Fa tai fo o talia le man na na watu. Masina mau o tatou wanoa. Ya se fa ilo mai. Ya marisio vai nga ona se fia le tatou tu. Ya o lo fa anga moripo manuia lau tutua. O le malai valele o se no foanga e fa malu ai ni tūlanga o whawhita uli le aso male aso le upumoni. O le no foanga e ia ilunga le malanga le maliu male oti. Tulou walanga o tangata I o atu mo SMI. E le mese so tatou I lopo o atu e mani au whapapomu mani tangata whapena. E le tau masina fo se simre fina ngalo le tua. A o le talo marupuipuia ia au la vea I o le tua, le tautua. I like lau saunoanga lewa e saunoa iai. Serve the government of the day. Matalia swinga. Matato walu wailoa. Ia la fotu sau noanga fai tatu tau mawai. Ei o le nganga whaafitai, ma le nganga fia foi, I lo nei whatau wa, ma lo nei vai. Wa amana ia foi, ia wa se whatatanoanga foi. Uro wa no te inga I no fu malama le atu nu, I vaenga umola wa unanga I pulenga mlai maadili. O ne ia se whaporina, ia pe e fuinisi tūlanga o nisi o mafofonga whapeo le sefe mulea. E mwhai ana o whapea tu le nei tulafiafi a le ataua masiata. The operation is safe and secure at Falefatu International Airport. E le ai se whaporina o le waunanga matatou ngā luenga whai. A paua o lea, whaafitai mo lea mana ia, whaafitai mo lea manoa watu ina mai tatou te faʻasoa ai. Ia le umana tatou faʻasoa. O lau te talo te tatou te mau le langi o lo whangia lo lua whaiva whaito o lua I le aso ma le aso. Ia wā fōi le longo puia li fōi le mamaro le atunu I mea umana le tau na tatou malama iai. Ia e wha maruru atu ia. E vea ia se palolo iai nao te mai palolo lava. Ia e se taimi o luma tatou whilo ai. Ia maua lunga pēr le viinga o le tua. Ai o le mātou te tala. Ia maua le soifua maua ma le langi mai le nai tū o le tātou aini. Ia wā fwoi o lua whaiva o lo whilima I le aso ma le aso. Ia o leu te vai atua o nai te lua to anga I le lotu. Kau ala o whautuanga wha malu losi le lei le lotu ma whai lua to whinga ma le ato toa. Na whamanuia ati le leo le tua ia te lua ma le ngang whalalo. Kai Tumanuvao. Ia, whaafte tele whamanuia ngai le mazarusalo. Tatu whaatou whamura rei teibi whaasofia. Falefatu. Falefatu. Whaasefo. Ia, ua umare tātou whaatartalanoanga ma le pulisili o le malai valele. Your thoughts le ataua? Silapu sengi. Mahi kere le awara leo ka anga ianga I CEOs. Nanga ola ko uri wak sa whawhai o wai. Ke kawhai ngai mingiska. Yes. Wai o whangai mingiska ko whisiri CEO. Wai siri ka whisiri sa o alau CEO. O ta uana o ta pokalame na. Ya, malo. O isi pokalame, yo sa lela o isi pokalame. E o mingiska wa ka manga le sa ka o I kausanga den kia. A te tausanga nei. Ta o la langa o kama ia le kele nga saure li poki. Turo. O pe o tele o isi pe fa fa nga ka ma fa fiu. Ya. Ma na ia la le ta o sa o ilo. Ya. Ina itulanga ina ia failo kongu ama masila mai le atulu ona e fa masino ale oi Samoa ma le tatou fa tal no ngali le fia tau te atulu malolonga fo I mai tatou wol tatou media watch ele ai se lau pasenge I lu mo le tua ele se akoko ai o le mafuanga mate mai ai le anga o lo la tu ngalu ai fai me o ela o e fa to fa la inga le paule mea o tali fesiti ai se si vai nga le mo wai la marka ko kau make solo o le o ka kare puele ka ya ya ta o le tangata le na puele ta o le winga o la te tala
Ia, whamalulu whaafitai langa o lena na whisotai mai nisi o tangata o le tulafono. Ma whaai loa mai. O le ngai o inga lea sa whai e le uso lea. O le preach, o le privacy. Lono winga wala vea I lalo le tūlanga wha defamatory. Ona wala topo ina lea kai ngoa. O le tali lea na sau noa mai ei le wha aurulunga o le malai wha lele nā fuai Samoa e ngā laingo le koe vangi vanga lea. Ai mana tua mai. E to be continue leanga o le inga ile fionga le panmia. Ona e ile sau noa ngā le fionga ile polisidi. Nga ia sau ngoa wha pea. O le fan. O le fan. Ia po se tangata e muri tai. A tu I se si tu tau tio o le tangata, o le fast. Iyo. Mana tua la a whai sa ili nga ia tau tio. Nongo inga o ailanga Facebook e su uma. Pe mo ina te share inga por kalame le fast. E like, wala ko tatou wha pena. Ia te au la ia. Ia, tatou waluia langa o le usau no haere pulisili. A o le winga o whamtalanga moniso ila tau sa tautu fasili mai ina ia toe tuli ana mata upulea. Au tau te popole o le lo loma le whaatala noa ngā malefionga li pār mia. Malanga kau ke a whea tu langa whapea ma ai o le a fo iso na fina ngalo. E ta oto ai le mata upulea. Ai ui o lea. O le whaafitaia ma le whaamaroi ma moli le fionga le pulisili. Whaafitai wa manino au o whala. O tau fo I e sa tau tusi mai I tūlanga fo I e o le au o nanga I tutono o le malai wa lele mea leilo loa o niso whaanga whapena. Au tau te popole e whaau au pea le ua. Malia mai. I o le a whaamau fo I o tau whina ngalo. Ai mai se a nisi o tātou whisili anoa. Ia ona mātou toi whaatela no. Wai le koe mau fo le masinga fo walaka mai fo. Whaare lei e le vāo kako whio inga so kanga ma le malanga aku ma le malanga mai. Tātou o malolonga foi mai. Whawhilo ai ia le tofine ia hana. Smeti lunga le prokalame. Ia po afu ingisi kako. Po le afu sini tātou wa media watch. So fo manue malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta Evile, Falefatu luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia Evile mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Taimura watilea ua te ala iti le wali tulai ono I miru te tolu a o tātou iai le tautua ma le au au nanga alau Blue Wave TV ma le porokalame o le Tautai A'e. E vatua ia te oe o to otonga le lei o to otonga fou. Ia wafo I le whaafonga maua si o tātou watuno. Lea ua join mai le sui o le tātou Tautai A'e ma le Blue Wave TV o le Breaking Waves fo I te maitai ia hana. Ia mo tātou Media Watch. Ma lore soi fua manuia fio maia. I longo le tātou porokalame. So for manuia siata ma le atawa, whakataila wa mole avanoa. Once again, hello everyone, greetings, welcome back to Media Watch. Fiso ia se yor ka kenge fai Media Watch. Ar pa lengi ia. Oile tautinga ina mai se. I found this one in my mom's closet. Ya, malo te no fole ia so ele te tau fisiringia po ani tatou me na fai walanga ka ko fai tatou tau fai mingoi umare moving ol tatou tatou officer fo. Ole toe vai aso muri le nei or por kalambe le nei officer hana it's our last week here I believe. Pe ava venga yo ya misa ma uri Oscar right. Are you going to miss this office? Ola I'm sharing officer pele. Absolutely. This office has so many memories in it. We came from a very small office that could only fit 3 people. Now we've moved here to this office and we've like maxed out the space. Every single inch of this office is being used. So we've had to move into something bigger. But all the shows started, they started another office, but they grew here. You know, there's so many memories. There's history was made here. I might visit this office when I'm 80 just to come and reminisce, about what has happened in this building. But
God has blessed us with a new beginning, with a new office. So goodbye to our old office. Oh, yeah. don't What cry. about you guys? Are you guys excited? I'm looking forward to the officer folk. But talk misia si tatou officer misia lau nei. The magic table. Tele o me lele o me fa lele. Na happen ni rungo lele lau o fa tala noanga o me uma le atu. Ko ke le o mo ave ka korolo. E ave o yele tu lau. We're taking this. E ave tatou. Okay. Ye leila ke le msia la I wa ave lau yo. Ya la ngon wo fuanga ka sa fa ye le. O tele misia no fo ala nga wo malu. Definitely mo mingi amaru no wa is tangata bantai o I yo o le vela nga maka upu ko kisisi no manye mi ngoi so no au ya I have tai fo ile tu ya vanoa Yeah. Mangela bongo mangela le officer fo ke le space. Ya, kere foi me ka kera ka pie ko ko. Yo. Awala nga ole atili tetele ma vela isi mata upu. Ya ole atitupu fo. Ya itu tonu o tatou officer fo yo le ya tatou ruia ona o tatou taimi ya on dei vai ngole a fel tatou o mata upu mo tatou media watch for mole. Awesome. Our first article that we're going to dive in today is Clean Water and Improving Lives Still Require Transparency by the Samoa Observer, written by the editorial board. In summary, this editorial highlights how a primary school on Manono Island has been long affected by unsafe drinking water. They recently received a new water system thanks to donors, not government funds. This project, the editorial argues, is exactly what the government's $1 million per district development grants are meant to support. They criticize the lack of transparency and accountability in how these public funds are being used, especially as Parliament is now debating a budget that increases the grant to 1.8 million per district, totaling 459 million over 5 years. It calls for regular reporting and documentation on grant spending to prevent misuse. This piece warns that without proper oversight, the grant risks becoming a tool for mismanagement and corruption instead of improving the lives of Samoan citizens. Ole ala tau fe au. Ole fisiri nga. So what? Ole ala tau fe au pe a fai ele o fa onga ina le polo ketia manono. Ele swa vai mole sa fala onga. Yeah. A lai fa onga ia ila tau o lo wanga le mai mo ni sa maria nga le po ni donations mai fa fo mtulanga. Ola ya kama mai mangongo. So what? Le tawa o er mangongo. Se me singa sungo. O fi po ka. It's an unfair article because it is me compare yele melo kupu. Ye mako le a ko se koluma singa karunga mai le fainga maro kong. Mangongo. E la ko a kong fo mai sia I kumaro umalava e kau e SMI Hardware e kau ngai lava ia ni projects ale al fai purela como mai kumalo fai pa anga mai sia kungu me ases yai o ba ngai wa o ka o foi mongongo o ba ku do faso solo ku ba e fa le project mongongo nga feu kanga e ma Japan len ki va ngai le ba vo le po I ba aso le ba sa lua ia ma pai ma fareu o menga ele o afie me al malo o ele o afie ia kupel malo o menga o projects lava ia al kumalo o fora meio vai o que lo para mo nga piki ia mongongo e mai ai niet kako kikira le melenga kako kikira kumalo ia konu len ka fa ia ngafi o mo kwa fa le kongu la vo kumalo ia le vai ai ia ke ola ia o que le mamla merka ka ku singa le article le para mo renga nga I fu me mai le kakau o ngala ko faia se kuskusinga fai kio inga fai nga malo e niet ele fai fongo ke le pa ke ki me fa pena o lai mana nao a tu nei se si tu singa nei se ole tau mafai a sa I di masei e tu wa yai leanga I le fai nga malo langa e tangia mai pe o lai lau te tiro anga I le miliona o tau sanga na te nei o pa inga lea wa lai fai mai
po le ko kiki fa mai ko in other words po se si fa mtala ina fa mai le me lenga ko e si foi fa fo ai le fa nga cooper pro kiki wa vai ta to fa va si va si yo to inga mana tu fa useful idiot le wenga na a to fa u pul fa ngor kuskusinga le fa mai ola me lenga ko fa mo fua i nga me alo fa mai fa fo a ole ava ko fa aula ko sua vai al fa le o nga ole ava tu le million ole me na fa nga million e atangia mai e manga nga ole observer e pule mai la ko le fainga poro ke ki ku malo o tatu vai le mea le pule nga fa le te fai atu le manatu tonu ale fa tu la e pana amata mai le amatanga tu lo wa le ko fei kai o fa ko ole mea la nga e yai le tangata na mafu ai ia winga ia e mana o ngofo le officer ai nga ke controlling o manga mai nga me uma e mana tu mai e pule ale ku malo pe fai se la ko kusi ai si sainga ya pangi Amerika, New Zealand, Australia e pulea le tu malo a fai foi la o inga foi ai lo ai me le tu malo o la manga fangafa mai le operating o le la to foi i tu malo fa fe kai kanga ka lo sa fa ai ko kongo se lau wa fongo pule ngu pole ase committee o lo ai fa fe tai o lo ai ni tanga tai le ma fa fa awa a lu mangenga o le fainga o le vai o le faa la inga o le vai i se falea o nga po se mare faa mamai no le vai matuna e le se ngā ruenga e kaungo fie e le se ngā ruenga kaungo fie kuloa e sidi la le faa o ngā le lei o maa fau o le komiti po le ale tu malo faa tangi fea faa kangi a pangi faa kangi maua mai lo le fso soninga a me se o kangi kikele fo ngai ma me faa ngā wa mongo ye ka o lengi vai ka fikele ai o le si le wo ngofo ma fo o le van fanga so ro pro ke kire o ba le wo fo no vai o me sa ka nga focus e la ko ari ko nge ba so ako le lo ki riva ba le ai ma se me o fa ya ba mo le ka o le la au so o ba le o ba nge me ro fa ya pangi fo le ka lu se formo ko pa se e fa ngu ko fu ngu ma ba le ya i mongo electric e alu le fo nge le wila ba ai al mera que foi o le ka ki me o foi ai o la o male le la pisi e ka foi mai la ko ari ko sa ya le na o mela ye ta o tulanga o news le lei ma anoa to se sila mai ya fa tai fo i ya te wa ia e sa uma to tonu o le manga fangafa o le ola manga fangafa o tangata o lo komikinga yo sa fa i komiki fa i kumalo manu se tasi o tausanga o te atu fa si le vana o fa ngai le o fa te mana tu lava o fa ngai le fa pui Mount Eden corrections sa ma fa ngai fa te ste lo la fa ngai lava la fionga i le tamatu mua la fionga ya tu fa no tu pola lafi o le taimilia e le ilo mai si umu o le design ko kongu o le housing foi le panka o le design ai kongu inga i kai mi o malolonga le tau mo fainga o le tusi ai si ave I think o ya pang il fale a onga le ku malolo bo yesi umu e lo mai la e tulo o le ai ka lo le break ke vai ke kilo ai ka mafai tu lo le fionga le tamatu mua po le fionga to fai ono ia terminai le isua fal to fai ono la nga ku pola ia la fi tu la te vai e umaloa e design le kusi ia faʻasoa mai kia fa mai o le mako kusi ai sile lo ke kapenganga makomiki e ave o ia pangi ia se mai ese kupe o falkalma o yo le aonga te lo auto umar fala ia umar fala le winga nga le ka fa koi fa fitai le pule manga fangafa o tangata ia ke le kupe la ia ko fa fo ma tatou fo fa le mele o le manana o e pule mai la dou a me situ susinga observer fa nga inga o le prokiki la ia fa to fa la inga le no umale fio anga mari tu maro e fa ia me prokiki la ko me mokingo o le aisi o se mea e la entaro e la ko I fuga kusa ma sia al malo a isi malo la ko malo foi con el Pacific e che le ia so se con una e la ko pa ke ki e so so ngi ko a ka ko le isi la e le se mea me tono le ta o le isi fatamari
Yenga. Me tonu le tau eisi faatupu. Ai loto le ngai fu male. Ya ai o le vaenga lea. Pulea manono ia. Ile fa ngai no le la tau wale usavali le 2 miliona. Yeah. Absolutely. And I just find it funny that the observers constantly being critical around documenting, reporting, but they have no evidence to prove that the grant does not work. So they're just making false accusations against the government, against the grant not working, with no actual research or audit into anything that they're saying. A foi lo fetu ai mo mantuala ono sauna ole sauna nga hana le eto ole fetu o mane yal fatar no ngam CEO. Yeah. O tau sila la il melenga obtain mai yel observer le ataliana puina. Obtain mai lunga ole Facebook ale sitangata. Yeah. Obtain my lunga story. Ele yo yai la to. Wa vai la ye ko. Mo acknowledge nga lunga ngaka. Tu sala pole a le mase fa fitai le na tangata e wi fo iwo ole o so dia ye le tangata tu la fono. Ai ola to. Lenga makua e tau fo ya la na ye se vai nga ole tu la fono e matua palasi e fo I vai nga le. Wa ola to le ola to wa a le me pito ileanga. Ele o se la to wat. O tatu vai la ye le tele fo io. Yeah. Okay. On to our next one? Okay, awesome. Our next article, Samoa deserves clarity on the Prime Minister's health. Samoa Observer. It has been 4 weeks since Prime Minister Laulia Maliatoa Leotea Schmidt was admitted to hospital in New Zealand with no clear update on when he will return. The Deputy Prime Minister confirmed he remains under care and cannot stand on travel. While the Cabinet assures the public that the government is stable, the editorial argues that more transparency is needed about the Prime Minister's health, given the serious national issues at hand. Samoa is currently facing multiple challenges: unpaid hospital staff left patients without meals, inflation driving up prices of essentials, and public servants are feeling the effects of delayed budget decisions tied to past political turmoil. The editorial maintains that in such uncertain times, the public has a right to know whether their elected leader is capable of governing. Wishing him well does not preclude the need for accountability. Silence only fuels speculation. Galo faile observe. Ole mo kwa ki ngao roko if you know so ole pule fa pule le bai mo kwa ngao wa fi mo kongwa ka ia le si me vole mo kwa ole pese tadi ele bele ulu tau au tuli vai tamai vai ole ai sempre mo ngala kusinga mele a lenga faile press conference le sui pare mia ya mo pola ya mupola ngosa file press conference ko lupe il me lava le kas alu waku le pare mia sango aku il kulango lo yai ale foi maka ka waku ko kere ka ko ya ma ole ko la ko waku la o fongo me pare mia male mi skal vai fa fongo sila la si me ko manga ye tu sais na o la to wala le fia la le fi o la utel to uma Samoa ai me se foi ai na si la tu mai vai nga le la observa ma ila to ie fa so mai tu la observa o si la tu mai kurupu le e na to si la mai foli to si la mai le tele fa penga foli ko ka mai ngasi ai si la le atawa matua e se le faafouina o le malosi o le suga laau le mali etoa ai ai ni tagata i le ata leu te tau ai pi tau ngase o le lua la tuma i lo faccio le vio per consula gagana kakare piko sini ko mai kakare ko bo stupides e fai ore mai e pi ka uri se lua le be wa ko ele ai o te fai atu e mai la fio con consula ona o pe tau ma ngase ai le ai le o ma lo si ma ka ngo fo yang ale la mara ka man wa e piko siri nga healthy le vai mai el palmia piko siri nga healthy le vai piko Western Peters ko kusa Western Peters ma fonga nge mar consula
Yeah. Arum kwa fa mai at palangi re ko ko. Ala. Mantua le fia le ngolo fo talanga. Tua le fia fa mai. Samoa deserves to know, or what needs to know. Deserves clarity on the Prime Minister's health. From who? Oi ko ke manga o evacuai. Mo sa ko palmia. E la tau su el fo ma ia palmia. Na ka o la tau si vai so ni su. Le fo ma. A wa ke lo ai o fo ia sa o fo ma ia avec clarity. Ele fia claro. Eu foi com o cango le a o bar palmia ilo kwa manga. E ko fo nga me so. Le te fai atu. Ole o sion tu long observa malia ia o tau finangalo. Ie. O la ua manino Samoa. Ai pau o tau le fia manino. Pau o tau ia tau you refused. O me foi ko ke kola o laua mai. Fa mai o fa fitauri le fia ngai mar malo. Saulola i o peile tu tongi o me ale o manga fo ia o me na. O mea aia na le na ke vai kuka. Matu wa uma na fo ia na fa fitau. Ka sera so fo ia. Io wa uma na fo ia. Matu langa malava. Ai o te loa. I think wa misia ele ta ai wa misia ele ta le fionga palmia. Yes, sa fo. No, I'm sure. Wa ka le ngila ko news ngo ngasi ngasi umile. Io maybe now what do you think? Maybe, but what a stupid way to show how you miss them. Wa mana tu mai foi. Yes, ola le ai mana tu mai foi wa misi le vai nga. Le tamo mo e yuta ile. Ia man kola le ko yu kan mo ka sa mo langa le o par mi ro we. Wa misi le hoi tai su e mani nai atiko. Ia nga. O le mela le wa tupu. Le wa na o le tusi. Kero e. Wa paso ya ko lupe mulpo. Esa. Pero kwa pinisa o me ko mo fa o mai. Kero la mela o tupu. Kero deep inside lo for my I think we rather go to Lauli. Awa nga ko ba. Kusayo ya ko lupe ma ngalosa. O langi la ko fisiri parkalafa. Ai ngale lua upupe lua lenga kali mai e ko rupe ma ai pe le ai wa misia la ngo ole fionga el palmia e tali fo ile details ma fo ngale e isi kai me ki ngale le fia ma e yo palmia ia ai fa lo me tu ai wa ke yo ku ya ngarusa e ve la kali ngarusa pa me ngarusa pa se fi si ka ka si so fo ia Eu sou como foi o social media fa mai ngarosa. Mai ele a mai social media me fa ele fa nga maror ngi. Ele vai ta do inga ele fia la ele vai nga ye karinga. Io ele fia. Que lo kadi sa oya. Kadi la ko ingo Trump. Lengo ka ngo share mai lunga ngafi. La nga uso mai ha ko maro mai. Well, APC, no, I'm not going to answer any question from APC. E whawhetai la, o le tau tele i o toa i ngā tūlanga lana. O le e wala ngā kuila e panga ngā pasi. Mangkora observa fo i lenga pinga e kuila e pa. E ngā. O misia ia si o kausonga ngā, ai si o tausonga na tustala i le observa. Si o tei, la e wai, wasili aku la ualu la ufo mengi mai ngā ruenga whawai kaimi. Talo whatsi uso ia Wayne. Ola ukaset. Ole tamora matua. Ai sa tu stala la observa le te popo fo fo ile le tamatanga kaiminga. La public enemy number 1 na kuila e pa observa. Mantua la ka ko ngwale lenga ku ia ku kuila e pa visidi. Mai kuila e pa. Oi, observa. O tau le whaia tala lea. Ia umano o whatu loi si uso. Vai. Si le lo waru ngar wenga wha. Ia vai la lango tamai tamai. Ia la uma warunga ngar wenga wha vai taimia. La ua si lia tu le whao ngā rona to mai le naina. Nai lo le mele se manu te vai tunga wha le kongu mai ei fo. Ia. Kakia ngam ka upuro maro si palmi. Ia na, ar tau mata upu observa. Ia tongi atu tua pa.
Malo si ale fionga le li pale mia. Ya me se fo ile matou mafutanga nei. Se fa kura ukala lea. Se mako mafuka kasi fo. Le tu. Nga. Vai. O mako fo yo Samoa. Yeah. Se mako mafuka mako ia. Nga o ia kama iva ya sorry ale la ko fio ki mai. Fa ngai mo polo mo ko lupe e lava mo ko nga pinginga o konga ai si malo lo lele se matou mafuta foi matou o le malo lo tu langa o le healing process o le vai ana tu mai fa inga tana tu la ilunga ono le na to la loli tapu vai eu ko si fia so ele me foi langa ko ilunga ngai ko ki si fia o le fionga le pale miele o se tanga ta foi tino iti e fai ke nga kala le tu la ima put pressure ma mafai le ve ele vai ngane na tauto e fa le to ya ai ava pe le karikongwa o la fautuanga ya o ele te tusia tala ya alu nga ngaulo vai na e alu la le ai ele umara kala vai e ga sao o ele e te tauto fotofo tu nga me ya alu la se nga ngaulo vai na e alu le te tauto ya ta auto lo vai fasima nga di fole fai mai sau kala pe fia le umile la e ngofo o pe feo lolo nga li pal mia na ni nai vai aso au te lo o e koru famasi nga ke vidi ma ye ke le fai nga ruenga ya o le tali la na Yep. And medical privacy is a fundamental human right for everyone. Whether you're the Prime Minister, whether you're a public figure, you have the right to it. So Samoa Observer, I don't know. But going on to our next article, this one is called Molia Council Seeks to Replace Village Mayor, written by Samoa Observer. The village of Molia has formally requested to replace its current Pulenu'u village mayor with Mawalaivao Pepe Seuli, the former acting ombudsman of Samoa. The decision made by the village council and supported by community signatories was submitted to the Ministry of Women, Community and Social Development, though the final approval lies with the cabinet. He initially declined the role, but accepted out of respect for the village's request, saying his motivation is to promote good governance, not money. The current Pulenu'u was reportedly asked to leave the village after a breach of a sacred protocol involving coconut leaves during a funeral, a tradition tied to the Malietoa title. The ministry has yet to comment on the submission. Malo, ya. Ali fesa ukala ole ile sa sanga ile me favorable kupu mai petahim. Kemio petahim. Ile ya le tangina na mai le no me ta u ya ole fionga le mo wala ivau le na tupu ile vanga le ile la issue le na balota le na not this one but balota mo okay lang ngai ya finga ngaro ngu abese ero skanka le ole te va ya tu le ole ile article le atawa e se le pule no le wa vese el article lea tu se ese le pule no ule wa vese a ole toi feelinga la le ole pule no ule wa yang le fi ango madi le kau le la u autasi ile no e pule no wa ia le fi nga ya ma wala ivao a ole la au vatu o ma tu mai foila o pule no uye wa ia le kai miringai a o swinga le sa fai mai fo il to ino il HPP o swinga le wa ave ai pule nu o tangata fai ngā ruenga le malo. Ya. O te tongi le malo le pule ngu sui kamama sui kamaikai. Le alo foi la le pe a tangia mai. E po le a foi le feeling ale nu e toi ave la vai o anga i le matanga ruenga o tinam tama ita po pule ngu. Manga fiso tai. E ave i le la tau suggestion. O la pe la tau te authorizing a mainga. E ioe pe le ioe foi. E le tonga o le pule nu. Ena ia fa manino ai foi le fa lo te le mata up ai folinga mai o le pule no ule sai ai mua o le folinga mai ua fate ai ele fio anga ua fate ele fio anga ia o vaenga le fa lo te fale matulanga ta oto ia tangia mai la pe o le va ina ia manino ilanga no fai tau au i ilia au le mata up le
o le whawhikauri e kia i le whainga lea le atau. O lo whawhitauri. O le whawhitauri lea o le apo mai e le malo o le kofinga lea. A o kofinga ngi o mea whaalo ko i whale angu. Ai mana tua mai. Ona o le fia lava o tuila e pa i whainga le ingi sio pure ngu e whakau ke e mea ianga mea le malo e tau mawhai o atu. Mana tua la misi fo ianga whainga inga whaya saka puala. Fai isi ngu ufo inga i mei o ele. Mana tua la o le pure ngu e kele inga ku ma ke e mea. O le mafua angala na whata amilo i loe le toi ina. Ma toso mai loi to tonu le malo si anga le o pure ngu e vea o sui ia le malo i to tonu no. Onga oronga inga ia onga controllinga mea uma. I wharongo mea i. Le nā tonu lava ia whaingo fie foi lea. Ona kangonga ia ka whale aku i ofisa o pure ngu. Onga ole o ngai pure ngu. Ma ave i kuare mea le ua manga o iere malo. Ai mana tua mai o le tofi ia whaapule nu o mea patino nā lea. Ale nu. O le tūlanga la nā lea leina pe ia tau. Ma ale le matau pulea. Now, e se foi mea whaare malo lau tele, e se mea whaalo toi whale le nu. Ai a tau la ia. O le whawhika uli lea le fio anga o malie. O lo ta oto la vai ala tau e tango fie soa le pule. E nana o whai atu. Leanga o la ua whaake al pule ngu. And for some reason o le mea ngai ka oko aia i kukongu i le fio anga. O ani ni vai ngau ba mafuai lea whai unga o a uma. Ta oto tu la walanga. I'm telling you le ia tau e le whaingo fia ka upura. I kukongu la wale fio anga lea. Leo ka mawa. Ai mo mai. So o le koe feelinga la o sesi pule ngu. Lea fua i ona whapea mai le sau noa ngamba wala i vau. O kere ik manga awai. Ai onga o le pela e fōringa mai o le ngu ua lea matai. Lea ua le lifa ma ave ia ma wala i vau. Koe sau e ke alu e ke a. E ke pure ngu. Lea lai avatu roi tai le ofisa o pure ngu. Ai whata o toi loma mta upu lea. Se au mai se whai unga le malo. Fōringa mai lai lua i mka upu se se i. Tēnā tonua. O le mka upu le ngu lava i pakingo le ngu ma lako pure ngu. E se mai lai le kaunga o le mka upu le o le ministry o le. Mana tua o le nā tō, it's got nothing to do le prokeki me lea. Le ministry ngā le e lalo le prokeki. Ia le nā, mana tua langa o le makanga ngā le lalo le prokeki. Paula le vae ngai la uva i atu. O le mea ka kaunga fufo mua. E whai po o ai kongu le pule ngu o le aloa ia. Walanga lela ufai atu le winga la utala lela ino te te e le whainga lenga whainga sui e ko ingo kuila epa. Lenga ko inga mea la ia. A whaila whiriwhiri e ngu urula ko pure ngu. Ai ale kusai ma manga ongore. O le malo ma le ofisa. O ga whike inga ilea. Kusai fōringa mai la ua wakalea i kua e le malo po le ofisa pure ngu. Le whaako whala inga le ngu ure wa avatu. Le winga na le nota whanoa noa. Ai mana ia fo yo na issues umanei. Le ua suir whainga malo. Wailanga o whainga ngei. O mea ta ua policies. O whainga nei o whainga e sui hae e whainga malo ia. E manta sila lea mata upu. E toi liu ma toi tilu. Po le atonu le whata o tonga e pe o le mena le atangia mai i. O le whakarkaringa la. Se ia mai se whai unga mai al matanga ruenga po le malo. Po e kongura le pure ngu o le aloa ia. A le ua umana avatua le whato whala inga le fio anga i o malie. O le umako koe whirwhiria le pure ngu lea. Onga o le ua wale whaonga ina po ua. Ai o le fo ila au te tau whalongolongo atu le i ataua. E le o malie i ai le pure ngu leang whakea. Iyo. Lalanga le uke vai a koe maka upu le. Whisikau maa le ale. E ia so kanga el prokeki. E so kanga prokeki menga rinkau. Ia mar prokeki fo. E prokeki mar prokeki. Ia wa alfai purenga i mua i tapipi Ia maulolo. Ia maulolo. Mantua maulolo ta vitale sa tula HRPP. Ia. Pepe se yuli o le tapipi. So e ke aula ia pe le pa prokeki. A fia le prokeki. Ia a fiku ngai lola e ngu umale. Mam kanga runga lo kinga. Lana tonua. O le atatou tilo wa ia tau. E to be continue le story la. Suna o later. Walanga mangua la. O le ala ele i maua ele i koe mangu mai po fe ua fai iai. Se fina ngalo le pole nu uleu fatea.
walanga o le mahua e foi tangata lai lau te langolangoina ia esi ka kukurikuri makai pea po fea tua ia I pata tua o le matau pura. Yeah. We'll definitely have some follow-ups on this story. I'm sure there'll be more releases in the coming weeks. But do you want to go into the next one? Okay. I'm going to go into some more positive news as usual. So this one is article name, Reintegrating Returning Workers Successfully into Their Communities by Talamo Media. Congratulations to the Labour Employment and Export Program called LEAP and all 21 participating stakeholders for hosting a successful consultation this week in Apia. They are helping returning RSE and labour mobility workers return smoothly back into their communities after working overseas. This session tackled shared challenges, explored opportunities in investment, entrepreneurship and skills development. So this is their commitment under the Labour and Employment Relations Amendment Act, and their monthly return worker briefings will roll out soon. So congratulations to you guys. Toi fo ia nei tangata ngaruga whawaitai ia wese fo I al tō tele o isi ngā ruenga whaawai ai tau tele I tele mai ina ia wha umai le tātou mata upule na umatu nei mana tua mai fo o le poloketi a ia e ta oto ai lima o le whaipule le fast po le soi o le fast le ana le manuia lana tau mawhainga I le whainga balo tau le ta oto ai nā whainga whaawai no winga nga of susu ya wala tulanga fo ai o le kia marakakala e sa uma mai lunga o ia ele foi pule ia po le mingiska foi po I love le sui o le fast le ngol proketi le fast e nei mani no ini sio firinga lo le tau fa fsiri mai mata upule la nga to foi mai la ia vanga le le etua o le o to e fo ia tu nei nisio o nei tanga tafinga lo fo ia fa vitim ia o le tele fo I o tatou tama whanau o lo I fafoi ngaru ka whawaitai mi ma RSE o la sofina ngalo I le program o le program lea yang usila o ke le ngai si a kusala kusalava le awala lo fai yang usila e mo kwale manga o mia usila me fa porkiki program le It's a social development le fanga mo lenga kamo Samoa a usila mal developing ole kama a ingo usila so ele manga miel mele ole o porkiki ke man kwanga lava kai mo la vanga nga kofi el malo malo ia Samoa le fast nei me fa porkiki le lava ko pu falmai nga so kai mai usila ke o menen ko kasi ka ko ka fa mai fa pasi me fa nga o health test for le mai fa ai nga ko malo ngo fo le CEO fa mai le lo nga seria be ser kamanga o ki a ko le mai ka ko ki a fa le ko ngole ka sa ngi usi le se ba fo le a charter flights e mai ai o ki a ko le se pasi me wa ver kama ver si me le kamanga pa wangar ko me ki fa nga lo ngai e foi meia ai se ia le se si ku le sim kangaro o fa so ka ia le palmion o fa so ka me o usilan me le ala ngo foi el mkwale manga o mia la me fa nga por kiki me ia le RSE kan ka ia malanga mai fa o le mele le leimo Samoa le leimo lainga le leimo usila le leimo exports ke le kupe o mai mawai ai ka fa por kiki ro mele ia o ngolanga lola ia le pokala mo le fa maoni o wia o matua I o o te I o le prokalame ia male ko se lau pasenge ka o le o nga ruenga fa vai taimi ele fesilingia le tulang ona o le taimi fo I mo o mia male le tango lima ai onga uma fufuanga mangai kanga kai wo nga ruenga fa vai taimi wa onga uma onga o porkiki o fa onga le porkiki ngai mea tulo tai la foi le malio to fina ngalo to tai or malo so se kai re fa ya to fast a me sa o ko lang or kelo prokalame mai tai miole na tupu foi le tai miole administration na HRPP o le la o su ya kur fa nga malo fo ai wa fa nga ku so le mele wa fa o lo ata wa mai le tu nga manatu foi le fa mai ya pe o me ngi so pe sere di foi le nga ruenga fa vai kai mi HRPP vai
ua whaolo a taua ina le nā mea, ma whaaleanga i fua mawhauwhaunga o ka ngaka lai o mai ngā ruenga whaavaitaimi. Pau ana mea lai lako mawhauwhau, leingi HRPP, leingi SNTP, leingi FASTOA, o ke alua o mone mangui o lo ainga. Vai. Ai, ngā le fio ese loa, o le fact le mea lea, ai o le avea le fio ese, o le o tai porokiki le HRPP, ma lato vaenga. Na o mai ai loa toto le fatu lea, o le division, waka ngofi loa paint, loko ka ngaka makamaiki o mai ngā ruenga whaavaitaimi. O maha kou ngā lainga kou wak. Angare o kou. Vai. This is how I see the issue lea. Wakele ai fua la makala i ka ngaka ngā ruenga whaavaitaimi. Ma fua mai. E pei ar kala fo ilele e ai e maa kua le vinge moko. Ai maa ngia kua ia ngifo whangau. O le matua leanga i la uwa ai o le mea ua tūla i mai. Leanga ua apa mai le lima o le porokiki. Waka ngofi leipo tangata nei. O outou pato matou. Lela ufa mai ngere HRPP. O kou mai ngā ruenga whaavaikaimi. Ko ke pilongs ya mako. Leanga anga le e le te tau na whaia le mea lana. E le te tau na whaia. Pe whaia inga o kou HRPP e ku mai le fast. E le se mea la au tau tango fia i fuata tō se mawhauwhaunga le lei loko o ka maiki kurou i e tangata nei. Ma whaapea tu o kou ke langu moanga ko ke le langu mumu. E le te tau fo i o na whaapea le fast. O kou ke langu mumu ko ke le langu moanga. E kasi are kala kau ke whaia. O tau o tama whanau o le tunu o Samoa. Ngā mafuanga ku o kou a inga mai e peli. Ko ke o ko so mengiru mga. Mai. Lenga whai kwa mangui au Samoa. Hafo ilana? Le mea ngā lenga kupu o le kaimi lea o le HRPP. Ngā kwa pa ua i larongo mela kaka mai ka o mai fafu. La resi le pokalama la resi. Le whako apira ap ngei o leo koe ke lei fo ngongo mela. A kaimi ngā pa upa wa i laro. O ngā e leanga i o system whanga le HRPP. O mai kaka ngei o mai le lenga whai ngā luenga. Le ngā lenga kipi ngusila i le ngumela Samoa. O le si vaenga le o le mata upu lea. La fatu nei la utala tulou. O fo ngai a fio tau whingalo o tau nei lea nga le lei connections. Le ka o le malanga wa le upu nga le fai. So le e ave malanga a pai. E ave malanga a la fai. E le te nama le laina le si tu malo matua tele ale malanga nalu tulou fale halili. Sei fakula la ukala. Ona o le connections fo ia le nā tangata sai ai i mingiska o HRPP. Onga o langa kongeki. Ua mafu hainga pei HRPP a koa iarwhai koko alea. O tausi sila mai. E iei la lesi ka mai kiki nga sau e le makua poro kiki so nga mafau e le kea ngai or ka miki kua ka miki savai. E sau ba ia pa ware mea o le mangui o makua mara uko olua mara ufangau. Ai onga ua ui mai le whai koko alea. E su e aiso ngā vangoa. A or ka ngaka lea ku i le whai koko alea le a vea malanga. O le matua HRPP lava. Ona o anga kongeki ka ngaka ia nga mingiska i ngā kaimi ala HRPP. Kusa e savali mai la le tangata lea. E savali mai e le iso ngalangu. Ai ki e le waalele ua sau ia kungu i fafu. Walangu moanga. Wa tau sila mai. Ona ua avea le whaitoto au wa tatala. Mai er ka ngaka lea e whaia nga so kanga mase e kau iai. Ua lau whaia umaduai. Malona tangata. Ai le o ia o se ka ngaka e ka kaufua nga whaape o ie moanga, o ie mumu, o ie uliuli, o ie samsama. O whaafi ka hauri kongu wā ngā lea tutupu ai mea nei. Ia. O resi mea fōlele wara, o resi system wale RSI i kampangienge. A le lau whenga luenga. E koe recommend e koe sau, resi i kemi umai mga abir kampangi koe sau. Ko whianga ka koe mai, e re koe o mai. E le recommend na koe le kampangi a mai wa se kankai a mai. Yeah, it's another training, koe whai a koare training me whapenga. Ai ma fo me ko fa por kiki mkau. Ale tau, ale si vaenga a fale kongu ku ngi usila, tasi le me te fi ata tele. A fale kongu ku mangi usila nga ave Samoa nga wa mi o vale tulo. Pa o soli tulafono. Ave rolea i lalo ai o pokara me ngi usila ma mai nga ekere ko foi mai.
lua vai aso ave ku ngala li lafo ko ka apu mai Australia ai mana tu mai e nano foi tu de mario nei me o tangata ia tape na mai me nei Samoa e ma fongo foi aku o te lei loa i tu tono na matanga ruenga le nei po o fea ka oko ai so esu enga o lesa e so ri kula fongo ku New Zealand penga ave o le fale o lo paie ke le fia fainga ruenga ai ala tu ai le leva ai e ko punga e haru Australia wa vai tato ye ai lo tato lunga a fa ale kongu lo o tatia ia tangata na sau mai tatia tangata e ia mafua anga tatau e ko e fo i mo ko sau a o le fa ia ko ala ukala ya o ele nga sau e so kula fo ai inga na sau wai e te tau na e fo i loa e o i lo wari Australia pike alu sesi mea e le kaunko ko sa vongo ya a vele ava no i lisi tangata ai onga fo ila e sau kanga ka tulo ka me ki le uska ile ai la ku Samoa o langa kama fo ila e fa mai mei o le la ko fai pule fo walo vai da kama What's your solutions of this RSE? I have no solutions. I didn't realize we are going to go that deep into the article. But I have no solutions. But I'm glad you have some. Yeah. Oh, if I tell you, ia te ulai. Like if I tell you, o te ioi mo o amene I le tūlanga o le tau fia. O ke ioi ia o mo lango ina. Ioi. Personally, for me, e le te tau fia. Whaawau. Ai I le keu ngā la ma le whainga le lei. E makuasi I eiro uri makamakausi e maro uri manga vale. Keu. Teu le lei. Ao se mkua pokalama le lei kele. Le lei mo Samoa, le lei mo Pacific. Ai ia keu la mwhai whale. Nana. O le mela le nā wa tawa ai atua I nei tangata po nei whanau fo I ngā lue whaavaitai. Wa kele ai anga ke iala ia wa whaaitu au. Ma whai nei mea whaapene. Pa ai hilo kari kongunga. Ai le I o mai. E le inganga ka porokiki. E oi. Ai ona uo mai. Tau la mua ai ma le whaukua ngarkanga ka leo ngar whai koko a leo mai ai. Awange ngalo a ue e chapipi. Ia whaafefe roa lea mas kamikiki nga saua I le ia songa mafau e le ango ai ngai mea whaapurukiki. Nga ki e ala ia le waharu whailanga video I'm HRPP. I'm fast. Ai le o se angangara nga e kakaunga ko mai whai. A ua maua le vanoa. Ia te afuila. O e le 5. Ole. Ke ro e karangoro le mele o mangkua ngare si o ke inga nga sau. Nga sau ingi. E 5. O le ri e 5. Kama. O le ri forma kwa o le la kiki. So le. Fiu e fai atu. E le kai muska la ki la lo. Ave o ifo fo I a inga ave loko Samoa fo I le lea. Ke ngeki au karavou, ke ngeki pepese o worship team. So le ai musu mar kamaro ele ai aru Samoa. Ona e fai merko o nuisa. O fa pelo ma fo sorry. E matua le mawai o ore mo nga o isi kanga kai o mai fai kai ko rua. O le fia 5 ngei. Ia ai se toi a madaini lu mana I le. To le ai se ko malo e 5 ai le ai kasi ar ke ngela si di ma fo. O la lu ngor Facebook le Samoa. This is the last article. This is from Samoa Global News. I actually realized that they have articles, spiritual articles, which I wanted to share. And this one is called You Are Chosen Before Time and His Hand is on Your Life. So the main message from this article is before time began, God chose us in Christ, not just to be freed from sin, but to become holy and blameless through Him. Our holiness isn't earned. It's a gift that flows from Christ living within us. In Him, we find both security and purpose. No label, mistake, or effort defines you, only who you are in Christ. Mana ia fa maro si o tele lo tele na ai mai fa be article la le Samoa. Neither did I just found out and I thought it would be cool to share it. Ana ia fa tai. Yeah. Ma o foi tala pe ia le le fionga le tamaita I polisili por le ia sia tu lo basina. Yeah.
o le Samoa Klopo ma o fo tala ia sai o le talonga i le asosa ia ai afkai ali o le ioi o le au mai lunga fa malosi fa le nganga ia o sa onga fo ila yo ngispepa ia singa ade ko la skasi vai aso e te tauna fa fitai le lo fa le tua io ia nga o fa le kau ia fa le ai le si ama ia sina mala mo ke riso se temi se tasi ia vai le man ia yo le tamale you are chosen before time and his hand and his hand is on your life e lungo lo soifua Samoa Global News Paolo lungo lo soifua ke nyuma se mai ru male me ole make fai kawari e te ruano no foi le mai ru male le sor buona ila le ngi loko li te va todo pe ole fengiro maka nga ka ole fai kawa to me mai ru nga vai na olo me fa ke usiano le angolo ia mi sama ma Oscar o me rin ka ole fai ke ngus pepe me fa pengi eu olo me fa pe va ver fidike ka Facebook ai ka olo me vonga e ngo fa la so vai tanto ia na olo article fa le nga alo lo ma di mo le ya le na va tai foi la Samoa Club to suffer my today don't walk in your own strength o kare ma le la utango e fa Britannia ai ele ia u ele so ku fa afakasi fa perkangia la Samoa diudi ai fa Samoa la afakasi wa o la afakasi today ole so don't walk in your own strength au ke se vari lo malos but in his let Christ's holiness cover your failure ai fa ver fa po ye ngo o ke riso pui o meu let his grace shape your heart vero ngalo fotu noa e pui e lo fatu molo wanganga molo loto molo mafau you are chosen before time wa fidia oe le ifaya mai oe and his hand molona ao is your life o lo soifua atole and you need to repent mai e sala mo ngai lo Do you know what though? I would love to see more spiritual articles from Samoa Observer. Let's balance out our news. Ya, alena faftai tele lava, faftai hana, faftai lau tapenanga. Ya, tu sai fo tanto media watch. Manga ya lea, we love this style lea tawa. Me sinka ku kama faaria nganga fai. Yeah. Ka kero le fare ka file mo. O vai atori fetish. Tole o kama linga ro makani. Ka kangi so. Mia ma vi hana ma. Mai Molia tu fa malo fa tele tapenanga. Thank you Hana. Ya, tu sai fo I o tato media watch. Ele nei vanga fo I o le a fiafia be se fora mtanga va yaso no ingo le se fa poponga. O le Friday an. Friday. Ya. Ai mana ya tato mana ya o tongo neso. Ya, manga fa fikai o. Wa ko foi fam de ngel fa fonga male kat kali mo ka ko pa ngal nge fiafi. Yeah, le na fa tai Samoa Global News we must acknowledge fa tele I nei tatou vaenga ia fa malosi au fu le mo tatou ai to ina tu na inisio fa silanga nei ai le mai ale tatou proklame o ingalo le barbecue le to ina tu tatou barbecue ia o le mamoe o le pork chops o le chicken o le sausage o le beef chop suey fried egg vegetable salad Luo sukara potato salad for $20 not tala per plate mga ola sisi vai nga sis fasilinga sutala le creamy mussels male raw fish male tato wokas fulutala o sa ola vala le sa ola ma ave fa sukara fa sukara tanga I lautanga ya fa lima se fulu lo pe ke wi masinga vai ye pe ro fo ngai ngai raw fish ya lena Sinner's Kitchen's Cuisine Barbecue ile aso to na nei ya awone MC ile address na 5 Browns Road Manu Rewa to tu na tu fa silanga le mo le fono
fa le tausanga ale fono faufautua Samoa i au kilani a so losu ma le fitu o ke topa o le aso ngafua lea o le aso malolo a sau nei ta o le iwa li tai au o le ano fale o le tatou fono ma ta upu whaatala noina mua o le ato e whai ei le whilinga tofi ma to e whaatulanga le lei ai ia le fono faufautua a Samoa i au kilani lono winga ta mali ima whailaunga wharitua ma tausi tua a sina se o le malosi o Samoa a e fia awai le mafutanga le nei ma le fono faufautua so atu mali watu tala awatu so le pule ma le laulau o lo iai le taimi le nei ia e le taumate o le a fea fo i se tua lalo o le fionga le konsula ono o le nau tainga o le whainga malo le fionga le lipa le mia ia mau popo le tatou fono faufautua a Samoa e feso ta iai ia maso upu mai ai lo tatou whainga malo i Samoa a walo tatou community ia ile nei fo ia tunu tatou te tautuai ia a whaila o ele ia ile nganga wha mau popo ma le nganga lango ia ma walo wa vanoa te sua tua ile iwa ili taiau i le mota Samoa por whali Samoa i maangele tasi fatasi Beta Drive i maangele aso fua kwa manga ia ra se lau pasengi ole au kam kaule o le konsula o le fongo fofokua ma kasinga o fongo wa leva kausanga karunga fai le lavaro ku maulava ia o ia kapa el malo ma na tonu lava ia ole toi fa mana tu ia le tatou wa tausala lea mo nganga i fo le vao ia pe ana o fa sila tu ia le fa silanga atoa ai o le wo to tango oto fa pu wat e fa sila tu ialo mata ma fa na uma fa beodio ma tu polo ma tu te maluai ia a oni wo fo i mani pa anga ale fio anga o su ati af ma fa muna ia mare malu yanga ngai fo le va le fanga o lo no pia i au kila nei o le wa au tasi ia le susonga ma le tofa fa pia le fa au tanga o le tatou no i au kila nei o le afaya le tatou tausala i le aso to ana nei aso so lima o ke topa i le Mangry Center Community Hall lua fatasi Girkbride Road i mangele i le tau se fulu i le taiau se yo o i le tulai fa i le afiafi ia afifio maia madala mai o au lango le fa moe pe o na tu le loma ia wa fo il fa moe ia o le tatou fale o ngai Samoa le mafua anga le fa tala ula tuai ia le tatou mafutanga sainia le dei fa moe le te fono fionga ia to pepe mona ia fa pea ainga matapa au mare mamalu e tatou nu nga i folvau i au kila nei ia tatou wa fa silanga masani la foi o le global family sumlea ia mo le ainga sa pola te vau mo suli mafioi ainga sa pola te vau i pai tutu ai mai se foi o malolua en fale ulu i fangai ia Samoa ma America Samoa o aso ia mataimi se silane ia mo atausum ia wale tau tala noanga le ainga i fuafuanga na o tau si le fia ia malanga ngai tumu le fa lalo o le si vaenga lea o le asolufu ma le lufu tolu lono winga o le stofi taratu taiau to e fa mana tuai ia le call for Pacific Justice. Join the community o le meeting lea ia for visa on arrival petitions le ta imuai le fionga falolonga ia anai afa anai tatou West Auckland ta leo no le afiafi afia momori lo lo leo ma so sao tu sai o lango ina ia sa loto tatou ia tafa fa mai le to yaini conditions ia manisio vaenga o di fi te tongi mo visa tafa fa mai ni usila e ta wala lo fio atu ile lusu maliva Goben Avenue i Henderson i na ile Hap West ile tao leono ile afiafio la stofinei so lusu martonu e te fa fofonga ia mafisili ai ma wala va noa fionga ia anai afa nai e tali nai fisili uma ia o tatou wa programa na o talfitu nei vaenga fo yo la fiafili so tatou fasisilanga ia le a to fa wa ti la sota yao ia me se vo nei tatou fa mo ai ngol fast i
tele o tatou tu o kelope ia ole fa o le so tau ia le tau bomo Mori fa malo mo fa te tatou company lago sua sponsors mo de fia file Moatoga SMI ya regata fu ile o le tatou BLUNET ya ma nisho tatou WT compensation lawyer ya bese fo le JEVIK ya tu sa fu male ondanga Island Grinds mai America Evile Pacifica ya male tatou is urban freight tu sai foi o le lango suina o le proclame le fiafi tatou felo ile so tae seta le ataua ya fa tofa fa soi foina mo le fiafi